bimeze bite wumve nuko dutangiye filime yacu za filime z'umwaka za filime z'ibihe byose njyumva ndacyari namba uno hirya iyo nino umuntu badafite abonema aba yaragoswe ku bihumbi 7 bya nkwibutse ku kwezi niko kuri busohokemo amafilime yose uzi ariyo mpamvu n'ubundi uguza abonema hakiri kare bigishyushye nuko dutangiye ndetse mbona no kubabwira ngo noheri nziza katurore oui oui tangiriye hakuno mu gicukuri kuri noheri abantu bateye ibintu by'ibiti katurore aho bacuruza ibiti kuri noheri hari umugabo wahinje n'agapfunyika waje n'agakapu aho bagurisha ibirugu ntago ari ibiti ni ibirugu umugabo ari gutunganya ibiti bye rambika imbunda hano tereka igikapu imbere y'uwasanze mu busitani bwe yiterera ibiti iyo filime Yuri shaga chain avuze ikirimi cy'ikirusi ariko ndumva ari ibyamubwiye ntabwo byari byoroshye kubona Novichok nk'uko twabipangaga kubera yuko igiciro kikubye kabiri bivuze ngo nanjye rero aho nayiguze bangubye kabiri nawe urishyura yikubye kabiri umusaza w'icyano rihanagura aza kureba ibiri mu mugabo ari kuvugisha ntamusubiza rebye amafaranga arimo kuriya ntabwo ari ukuyabara ni ukureba ko hagati hatarimo ibipapuro icyitwa Novichok igiciro kikubye kabiri inyuma y'iduka urebe muri butu ya BMW cyangwa se ya BMW y'ubururu umugabo atangira gukorora batangira gukora akoze ku mafaranga ahita atangira gukorora funguye igikapu kirimo amafaranga atangira gukorora umugabo ntiyigeze amwegera nangije ifata urufunguzo uriya yakozeho araruhanagura Olek uriya mbona faya iyo filime ahita afata ibintu hano abanza kumena kuri uyu mugabo na ya mafaranga yaramuhaye menya ariyo yari arimo ibirozi we burari ibintu bashyira mu bintu ku buryo uhumeka ukahita uca isheni umugabo ahita asiga ahatwitse ahita asohoka icyo ashaka ngo ni Novichok iyo Novichok ngo iri muri modoka ya BMW muri boto aza hano muri boto hari icyo aje kurebamo umugabo isura ye ntago igaragara neza harimo igikapu iki gikapu ntukibagirwe igikapu arangije agishyiraho akantu k'umutuku Carry-on bivuze iki ndaje turya ubuzima cyakoze filime y'umwaka turi mu minsi ya noheri n'ibiki ndaje mbatemo filime z'ubwenge ndaje mbahe noheri abantu bari kuri za noheri ubundi mu bindi bihugu noheri itangiraho mbere ukwezi hamwe bwima muri kurunda udufaranga hano barakwereka hari uwipimye biza ubona ko atwite ngira ngo muri kubibona hari uwipimye usanga aratwite umukobwa aryamanye n'umugabo umugabo ntabwo yasinziriye telefone ni alarm mu gitondo réveil wabyutse nibwo nyibyuka ko mbere yarareba ntiyigeze asinzira ngo nibwo nyibyuka iki urakeka umwana azatangira gutera akageri ryari nagugorinze byinshi kuri kubyerekeranye n'iyo wateye n'umuntu n'umugore utwite ariko ibyo ntabwo nabigugorinze cyagiye umwana atangiye gutera utugeri ati nkunda utugeri tw'umwana kuko umwana atera utugeri mu ndi y'umutwite sawa abantu buriya rero bamaze gusoma batangira kujya kuri Google kureba byinshi genda ukora ikawa Google yambwiye ko utagomba kunywa ikawa utwite nawe andika muri Google ngo agasobanuye films.com barakwereka ibyo ureba
kwereka we n'umugore barabyutse mu gitondo. Just a step. Oya ndasomaho rimwe gusa. You can be one IQ point shy of genius. kugira umwana wacu nyine yiyongereka ayika atazagira isoni abashabutse. The spirit. Rebe. Historically, never. None se uri kumva uri muri mood ya Noheli? Is an exception. Oya. This Christmas is a full tank. Iyi Noheli yuzuye akazi kenshi pe. Happy Christmas like they have in England. Mu Bwongereza niho babifitiye Noheli nziza, no muri Amerika byaranze. Kuba baruhutse cyane. Noheli nziza n'umugabo n'umugore, namwe mbabwira ngo Noheli nziza. Jolly Christmas, it's the best time of Cyakoze nzi kujyana n'igihe. See? I love Christmas. Nkunda Noheli cyane n'umugabo. I don't love that we're working Christmas Eve. Ariko ntabwo nkunda ko mu ijoro rya Noheli turi buze gukora. To celebrate. Ariko nidutaha turaza guserebura. This is what we n'umugore. Ibi nibyo twashakaga. we wanted. Twabonye ibyo dushaka n'umwana. Right away. Sibyo? It's okay to be nervous. Ntacyo bitwaye kugira ubwoba. Umugabo afite ubwoba yateye inda. Ntabwo mfite ubwoba. Just, you know, ari kuvuga utugambo twinshi nyine nk'umuntu ufite ubwoba wateye inda wese. long by the time this happened. You know, like in life. Nyine urabizi mu buzima. Have a plan, have a Kugira umupango, kugira akazi. Have a dog. Nkagira imbwa. You want a dog? Urashaka imbwa? You know? We nawe ushaka? I like our life. Je nkunda ubuzima bwanjye nawe. Nanjye. I love you. Ndagukunda. Love you too. Nawe ndagukunda ariko. I'm with you. Ndi kumwe nawe. Our kid. Ariko ndi gutekereza ku mwana utwite. And I'm thinking about our dog. Ntekereza no ku mbwa tuzagura. Let's have a baby first. Yeah, Reka tubanze tubyare. Yego reka tubanze tubyare iby'imbwa bizaze nyuma. Imbwa nayo bayishyira muri projet bakayipangira ati dukeneye imbwa, umwana, iki. Oya mwenaga abe hari abantu benshi bamwe badakwiye kugura imbwa pe. Tuziranye nzi. Zibe ebyiri. Gihe cyo nshaka kuri Noheli ndacize. I want you to seriously consider applying to the police academy. Ndagira ngo ubitekerezo wongere usabe kujya mu gipolisi. Niyo mpano ngusabye. Wait. Buretse. Umugore amubwira ati iki impano wama kuri Noheli nuko wakongera ugatekereza ukuntu wajya kwa prayinga kugira ngo bakwinjize mu gipolisi. Ukabinjira hano muri bisi akorana n'umugore we. Ucinganye nyuma mugenga. Binjiye mu modoka, izi modoka zikora ku kibuga cy'indege cyangwa se Los Angeles International Airport LAX. Cyangwa sha LAX mwari mwagira ariko ngiye kandi ni ha. By the academy all of a sudden. Kucyuzanye bira byo gusubira mu gipolisi. And you were excited about your life. Ubwo heruka gushaka kujya mu gipolisi ujya gukora ikosi no kubihatanira. Nibwo meruka kubona wishimye. The mailman by me. Icyo gihe buri munsi uhora gureba kuri email ko bagusubije bakwemera kujya mu gipolisi. The future. And you couldn't wait for it. Byari bimeze nk'ari ahazaza hawe utegereje gufata n'amaboko yombi. You miss him. Well, they rejected me. Baze kujya mu gipolisi. You applied once. Nawe wapurayinze rimwe ariko kujya mu gipolisi. Hari abarapurayinga ashaka kugira ngo bazakwemera ujye mu gipolisi biba bigoye. I don't know what you're talking about. You followed me to LA when I got a job here. Bonye akazi hano ku kibuga cy'indege muri Los Angeles warankurikiye. Job at the same place. Nawe tuza gusaba akazi ku kibuga cy'indege kugira ngo tujye dusangira ibya saa sita. 3 years ago. I like it. Imyaka 3 ishize. Nkunda gusangira nawe ibya saa sita. Ngo umugore yimukiye hano umugabo aramukurikirana waza gusaba akazi ku kibuga cy'indege kugira ngo bakorane. Nanjye ndashaka umukobwa akazi kose yaba akora ndahita njya kugasaba. Dukorane. Nabizi. Ikibazo najya mpemba boss. Nkabahembera rimwe. Barakwereka binjiye mu modoka zibajyana ku kazi. Ibibuga by'indege bura naje kubona bigira umuntu bw'imodoka butwara abakozi babo. Nabonye ninaha ikibuga cy'indege kizigira. Bashaka kurino. Ku kibuga. Bacana. Binjiye mu kibuga cy'indege. Bya bibuga by'indege biba ari binini. Ushobora kugenda iminota myinshi cyane uri mu modoka uva hano wamugera kure kandi ukiri mu kibuga cy'indege. Kimwe cya bibuga by'indege bihagurukiraho amadege menshi cyane. My favorite family today. Be here 3 hours early for flight 3. Biriya bintu nibyo nkunda cyane bya famiye abantu baba basohotse kuri Noheli. Bashaka kujya muri Tahiti. Sinakwiye kuza kujyana Tahiti umunsi umwe. Ahareje. Iyi nkagiro nkambara bikini akana gatera utugeri kunda. Umugore n'umugabo bakora mu kibuga cy'indege bose icyarimwe. Ejo tuzajya Tahiti.
hari uwamugonze mumenera ikawa kuno mugi To you too. noheli nziza jinga And people into such different. abantu ibibuga by'indege bibahindura ibigoryi ni umugore waciyeho yitonganya ngo abantu ku kibuga cy'indege benshi bahinduka ibigoryi uyarebye ku isaha amasaha yamucikanye cyangwa se yacererewe iki kibuga cy'indege ni kinini avayo buri umwe aba afite ahantu akorera ugenda ukanda imibare ukamenya umuryango winjiramo turi kuri noheli abantu benshi kuri noheli baba bafite ingendo hirya no hino mu gihe njye mba nicaye muri studio kugira ngo mbahe noheli nziza wirebane na famiye mwicare muri filime muvuga ati turiye noheli dore bya bikapu byanyu bicaho katururi turi ku kibuga cy'indege nuko dutangiye filime yacu filime udakwiye gucikwa ku gasobanuye films.com. Good morning, King. Aramutse Keegan aramutse yeah. Thank you very much. urakoze cyane Your timing. Good morning, day shift TSO. yaje hano Is a figure yaragenda asuhuza uterura ibikapu ngo waramutse Keegan nimba arinde as if the holidays weren't stressful enough. You've all been chosen to spend your Christmas Eve mwese murabizi kuri Noheli niwo munsi uba uri bize cyane as an impatient uyu guest. munsi dufite abagenzi batari bwihangane badafite kwihangana barenga 200,000 bari buze gukoresha ikibuga cy'indege So they're late. iyo hari ikintu kitagenze neza ntabwo babwira ngo bishoboka indege ikererewe ntabwo babwira ngo yakererewe bose baba barakaye uwo mujinya wabo barawugutura nk'umukozi wo ku kibuga cy'indege nimuze kugwa mu gatego kabo ngo mutongane n'abakiriya So what is going to be our mantra for the day? uyu munsi turatekereza ugume ku murongo abantu bari kwinjira babe Do batekanye that, you, me, and 200,000 passengers. yewe mwebwe n'abagenzi bagera mu 200,000 nimuze gutongana nabo Heck, kopek time. hagereye mu gihe ranapu yarahageze hari umuhanzi nawe yitwa ranapu William. niwe waje ukererewe All right, listen up, folks. DHS basore they just alerted us. DHS baduhaye gahunda Yes, is coming out of C-Tech yesterday. batweretse tekinoloji yo gusuzuma boarding pass nimba ari iza nyazo I need you to use them mukoresha kano kantu kugira ngo murebe turane two duti nyine tukwinjiza mu ndege for all inspections. iyo mukoresha runo rumuri mubasha kumenya izo boarding pass nimba ari iza nyazo cyangwa ari impimbano menya ari n'abantu bazihimba Here. sibyo All right, let's go, guys. tugire bataragira Stay vigilant mube maso through this godforsaken holiday. turebe ko ino minsi y'ibiruhuko tuyicamo amahoro And kumbe Patriot hano hari umuhanzi yo maniga and cheeks clap. Eddie or gross? mani banyita ranapu nakoze indirimbo ngiye kwa elementi maniga Then they say mani mugura alubumu yanjye anything except judgment. mani uyumve kandi ntucire urubanza For an emergent artist. Yeah, I urabizi ko ndi umuhanzi mani ntera inkunga ngiye banyita ranapu you too. mfite amadolari n'igihugu abiri And your girl will have twins. iyo ndirimbo n'uyumva uri kumwe na sheri wawe umugore ntabwo azabyara umwe azabyara impanga Travels fast. amakuru yarazengurutse mani ko twita umugore atwite How many muri people ranapu talk? mani babwiye abantu bangana iki ko nateye inda That's all since you told me. Look, people need love in this world, man. abantu bakeneye urukundo muri iyi si barakwishimiye bamenye ko wateye inda Ibyo- yabibwiye no mushuti we none inkuru yageze mu kibuga cy'indege cyose ko yateye inda Taking the voice to Marietta. Yeah, we are. She set it up this morning. I'm gonna meet him after my shift. Listen up, ngiye everybody. nyuma ya shift yanjye ndagikura n'umugore Here again. Contraband bingo is live. umva turaza gufomboza uyu munsi Card, no cash, no card. nta kashi nta kadi turaza Those vibrators. umuntu uri buze kuvumbura ko umukobwa uri mu ndege afite za vibrator cyangwa se bya bitsina by'abagabo bakobwa bagura bakagendana mu ndege Monster. uza kumusaka akajya abibonamo yari yabifomboye arajya afivura nyine kugira ngo babashese n'umukino bari gukina barabakora ku kibuga cy'indege ati Okay. hari ibintu nyine biri bizarre bari buze kubona umuntu bakajya bifomboye Shit, it's a whole bunch of liquid everywhere. I can do hard. abana ni sawa ariko abana ikibazo cyo bateza akavuyo nabyo uzabyihanganira uri tayari ndi tayari ni mushuti I want you to show up. icyo umugore washaka ni uko uba uhari gusa I believe in you. I see. kandi ndakwizeye nta kindi ati umugore wawe utwite icyo aba akeneye nta kindi ni uko uba uhari gusa hasi abantu bose iyo bamenye ko wateye inda batangira kwigira abajyanama mu bintu byo kuba umubyeyi ariko nanjye buriya nabagira inama mu byerekeranye no gutera amada no kubyara Wrote a speech, but it feels kind of stupid now. hari ijambo nari nanditse nza kukubwira ko menya ari ubugore Career trajectory, your career. nari ndi gutekereza ukuntu akazi kanjye wagenda ugafasha kuzamuka Just, I got off to a slow start, but I'd like to do better. urabona natangiye gahoro gahoro ariko numvaga nshaka gukora ibirenze ibyo nsanzwe nkora Yeah. Wow. ndashaka ko The nguzamura meeting, you're asking for promotion. uje ukererewe iminota 10 mu nama none uri gusaba ngo Your nkuzamure speech. nyereka ijambo wari wanditse Phones. rinsaba kuzamuka riri muri fone rinyereke ijambo wari wateguye ryo kunsaba ko nkuzamura mu kazi aza kurisoma ni abasekirite bo ku kibuga cy'indege bano ntabwo bari abapolisi ni abasekirite Yeah, no. aramwangira Look, Nora's pregnant. Yeah. umugore wanjye aratwite Nora So you ndabizi participate in life. That's great. ni byiza It's a shit show. nawe urakaza neza muri shombi Giving you promotion, okay? ntabwo
poromosiyo ngo ntabwo nkuzamura. You guys who actually want to be here. I want to be here. Umeze nk'umusore udakeneye kuba uri hano uzabaza ubinyereke. Ariko wari wanditse ijambo ryiza. And congrats on the kid. Kandi felicitation ko bw'umwana ugiye kubyara baramwangiye kumuzamura mu kazi. N'abasekirite bo ku kibuga cy'indege. Buri ushobora kubona bino bibuga by'indege byanyu ukabona. Show initiative. Ntabwo nakweretse ariko ngiye nkeneye bino bintu cyane ariko. Hinje hano. And I came in late today. Uyu munsi naje nyererewe. Sometimes do. Rimwe na rimwe njya mbikora. I ranked. Ariko nabaye uwa mbere mu kumenya nimba ku kibuga cy'indege hari umuntu wateza ibibazo ku kibuga cy'indege. Ndushije abandi amanota ndetse n'uyu murusha amanota unyobora. I know I do because I thought about. Ndabizi kuko nigeze no gutekereza kuba nafa kuri akazi uyu munsi. Realized I'd be quitting before it even tried. That's on me. Ariko ndavuga ati ntago nacika intege reka ngusaba nzamure mu kazi. Nakora neza. Put me on a machine. Shyira ku mashini. Show you I'm more than you. Were ku buryo ndi umuhanga cyane kurusha gutekereza. Mushyire ku mashini. Leads are screening today. None se kora namaze gushyira abandi bantu. My spot. Okay, mu mwanya wanjye ariko uyu numushuti we. Yeah. Yego, reka uyu munsi akore aho nsanzwe nkora ahita gurana na mugenzi we. Uyu bamwita Kopek yaguranye na Nobo. This from Bottleneck. Reka turebe uyu munsi ukuntu aza gukora ku mashini za mashini mushyiramo ibikapu zikabasaka ku kibuga cy'indege. Umusore arabyingingiye arabishegeye barabimuha kugira ngo bamusuzume barebe koko nimba yabishobora. Kwa kundi ugenda unyuza mu byuma ibikapu byawe bagusakira ni poromosiyo menya yakoraga ahandi hantu habi cyane bamuzamuye mu nzego. Kuri umuntu agenda azamuka gake gake barakoreka kuri icyo kibuga cy'indege. Hari yashira haparika y'akagabo gafite utuntu tw'uduparishoke. Hey, turiya twanwa twita parishoke mu Kinyarwanda. Umugabo azana ku kibuga cy'indege yambaye ibisurubeti na modoka z'ibigo. Umugabo ageze ku kibuga cy'indege hanze muri parikingi afite imbunda. Yinjiye gute mu kibuga cy'indege? Yashimuse n'umuntu. Urebe ku kibuga cy'indege filime. Umugabo arangije aza hano acana hano. Maze gucana ibyo acana kanda kana kariya mu modoka y'icema itatangira gukontorora kamera zo ku kibuga cy'indege. Hello everyone. Twatangiye kuvuga. Me time. Anyone parks longer than 1 minute. Umva umuntu wese uruze guparika muri parikingi birengeje umunota umwe umuhita iki umukobwa akora mu matike yo kwishyuza parikingi. Bayishyuza bate? Rebe. Hari umwandikiye ati mfite amakuru ni Ethan. Umukobwa n'abakora ku kibuga cy'indege ariko bakora muri department zitandukanye. Umukobwa bari gutanga amategeko ye ku kibuga cy'indege. Bano bavuye umusore baramuzamuye umunsi bamuhaye gukorera ahantu hasa nkaho hari hejuru yaho rasanzwe akora. N'abasekirite. Hano ushobora kubona wenda ibibuga by'indege ujye ubona birindwa n'abantu nyine b'abapolisi cyangwa se ukabona n'abasirikare. Ariko ubundi muri bibe hari muri Amerika no kuri kino kibuga cy'indege cya LAX nabonye harindwa n'abasekirite ubwo merukayo. N'aba rero n'abasekirite barinda ku kibuga cy'indege beze biteze. Cyo ni iki? Kura icyo kintu. Chloride bin. You're on the front lines now. Uraza kuburi imbere. Kumva muginga. Gotta say, I'd be screwed without you, Lionel. Sha, meze nkaho ningora neza ndibuze kukwirukanisha no mu kazi ahubwo. Hey. Ako na mutima mu burimo. Ukora neza gusa bakakuzamura. Ikibi ni ukugenda uteranya bo mukora akazi kamwe bavuga nabi. Ukora neza bakuzamure kubarusha ariko wibasebye. Yarangije aza gusuzuma nimba ikaramu yandika. Umusanti tugiye gukorana rega ruzi ko se nazagenda zamuka gake gake. Bakwicazanyije n'ibikomangoma se. Umwana azana gushyiramo email ziwe. Yavuze ati umuhanga nagize amanota menshi mu kumenya ku kibuga cy'indege nimba hari ikibazo gihari. Buri hari igihe ureba umuntu mu maso bari abantu bakora ku kibuga akaba yakorera no mu maso akamenya ko ushobora guteza ibibazo ku kibuga cy'indege. Atangira gusikaninga. Abareba hano mu bikapu by'abantu buri bikapu bye binyuze mu mashini umwana arabanza agasuzuma akareba nimba nta gisasu kirimo, nimba nta kintu kibi kirimo, cyose gake gake. All right, gentlemen, the day is clocking in. Shift y'umunsi iratangiye. Bimeze bite ari kwinjira ku kibuga cy'indege avugana n'uri mu modoka. Uri gukanda kari namaze kuhagera kuri site. Mumena urugi. Hari aho bari kuvugana bari kwinjira, hari abamenye urugi. Ni mu rugo rwa wa mugabo twabonye ukora ku kibuga cy'indege witwa Nobo. Famiye y'igipimo cyacu turi kuyibona. Uyarebye hano ku kibuga cy'indege. Dufite ikibazo. Wa mwirabura twari twatatse urugo rwe cyangwa se igipimo cyacu ntabwo ari wakoze ku mashini uyu munsi. Wakoze ninde? Reka mukoherereze. Bivuze ngo wa mwirabura wari buze gukora, famiye bari bamaze kugera hino. Uwo musimbuye uyu munsi dore nguyu baramumwereka uri ku mashini. Bivuze ngo bari babariye wa mwirabura kandi uri buze gukora. Uri gukora bamwita ngo ni Kopek. Hano hari uri kureba bashimuse imodoka. Bamwita Ethan Kopek. Afite imyaka 30. Yavukiye New Brunswick.
bareba aho yize high school. The TSA for 3 years. Amaze imyaka igera kuri 3 akora ku kibuga cy'indege, nta bindi bizwi. Promotions. Ntabwo yigeze azamurwa mu myaka 3. Famiye y'uyu mwirabiri igiye kugenda. Could attract attention. Famiye ye muyihorera igende bitaza guteza ari ikibazo cyangwa se abantu bakabi. 1 and 2 face the LAXPD. And Ronald Dunn is former military. Umwe witwa Ronald Dunn yahoze mu gisirikare, ndahora mu gipolisi, bari kure abandi bose bari gusaka. Bose ari abasirikare abandi bahora abapolisi. Famiye ya Nobo wa mwirabura iri kugenda, bari abihorere. Clifton Rose, you are 5 minutes away. Muri iminota 5 uvuyeho ngaho muri, ushobora kuba mwagera aho n'umugabo kopeka atuye. This gets done today. Reka tujye mu rugo rwe turebe n'iki kiriyo twakwifashisha kugira ngo tumukoreshe icyo dushaka. Bivuze ngo uriya musore uri gukora usaka ibikapu byinjira by'abantu bajya mu kibuga cy'indege ngo bagiye kuhita bagiwe kugira ngo bare nimba hari ikintu basangiwe bari buze kwifashisha mu kumukoresha icyo bashaka. Bari babaze wa mwirabura, none wa mwirabura bamuhinduye ku munota wanyu. Musore batangiye kumwigaho. Excuse me. Umva mbabarira gato. Musore, This isn't mine. akanagara kanjye. Hari uwakuyemo ibintu bye muri basket ziba ziri guca mu cyuma, abona icyuma aragihagarika. Arebye hano abona ni kakantu ko mu gutwi kameze nka ekuteri. Gato cyose earbug. Reka njye kubashyira muri Lost and Found cyangwa se hamwe ibintu byabuze babishyira, iyo utaye ikintu hari abantu babibika muri Lost and Found, wahamagara bakazabiguha. Shyira mu gutwi kw'iburyo, rumwandikiye message ati shyira mu gutwi kw'iburyo. Nigeze guta laptop sha. Barizewe ba bantu barabiguha. Ndi muri Amerika. Shyira mu gutwi kw'iburyo kakan. Ahita shyira mu gutwi kw'iburyo. Ethan. Today is a day that uyu ni umunsi utazigera wibagirwa. but if you handle it right. Niwitwara neza. Ariko uraza kugira amahirwe yo kuzibagirwa uno munsi. Hello. Igikapu kimwe kirajya gicaho ubuzima bumwe. That's what's going to happen. Ibyo tugiye gukora. Yeah, nice try, Eddie. Warugerageje Eddie. Better than you, Frank. Izo plaque zawe turazirambiye hano ku kibuga cy'indege cyo kudukana. Driving his first Maybach. Eddie ari hirya atwaye Maybach ye, kumva atwaye igikapu. Ni umuntu ukora ari umunyamafuti. Ukubaganukira amafaranga kumbe bari kumena urugo rwe. Bills, family photos, anything we can. Reba mu rugo iwe nimba harimo amafoto ya famiye cyangwa abana ku buryo twagerageza kuba twayashimuta cyangwa se tukaba twabashimuta tukamukoresha icyo dushaka umusore ku kibuga cy'indege. Arebye boss we tuza gerageza tuze. How it goes, Ethan. Nuko bigiye kugenda Ethan. Associate of mine is going to step into your line with a boarding. Hari umuntu uri buze kwinjira. 1850 non-stop. Ari kujya ku kibuga cy'indege cya JFK. Going to make sure that his bag. Igikapu cye uze kugisikaninga uvuge ukireke gico uvuge ko nta kibazo gifite nubwo kiri buze kuba gifite ikibazo. No. Ntabwo ndi ubikore. If it's any consolation, you were not my first choice. Hagare wa mbere ndahisemo. Today, but uyu munsi uraho utakagombye kuburi. To be honest, it makes my day a little easier. Ndagira ngo umunsi wanjye woroshye. I'll play along. Sawa reka dukinane. It's in the bag. Diamond. Muri icyo gikapu harimo iki? Bullshit. Harimo diyama zivuye muri papo. You answer too quickly. Usubije vuba ubwo nagariza. Knowing won't change. Kumenya ikiri muri icyo gikapu ntabwo kiri buhindure ko utari bukireke ngo giceho. To prove it. Niwanga ko icyo gikapu giceho ndica umuntu wawe hafi. On 6th Street. Urugo rwawe rutuye hafi y'inyubako ya Jason. Hafi aho ngaho. Nari nabanje kujya kwa Nobo. Afite abana babiri b'impanga. Ibona ari kwiciye adakora ibyo nshaka none wamusimbuye mu kazi. Ari kurinda. We're headed home for the holidays just like. Jedi umugenzi uri kwigira mu rugo mva mu rugo njya mu biruhuko. Meze nkawe. I bet we'd be buddies. We go out for beers after, but. Iyo tuza guhura kera ugikina twari kuba dusangiye byeri hari abantu bose bari kwitaba. Now keep your voice down and do it exactly. Ijwi ryawe hasi batamenye ko. Yes, I am. Uri kundebaho ndi cyane. Hoze iki? You should put that down before Sarkowski sees it. Shyira hasi vuba. Bose watakubona ku gatoki. Kumbe yaramuhaye urutoki.
boss ari kumurakira cyane nazamuye ariko kikaba kiri ku minota uyu mwana ndamukunze arico mbonye Paced up girlfriend, maybe. agapapuro babonye menya ari akashiri uriya musore turi kugerageza kureba ko twamukoresha dushaka bari kugira ngo igikapu aza kukirika giceho 27. afite shere witwa Nora Paskin They promoted to manager of North. baramuzamuye bamugira manager wa No Wind I found something else. hari ikindi bonye Listen, umva asshole. wagatafari we I work for the department. cyengorera department ya Homeland Security Janitor at NASA calling himself Lawrence umuntu ukoropa muri NASA nawe bimugira umwastronaut level TSO. You're going hano to barebye hano every minute of it. babona He's putting the call through. mukinga ari guhamagara we hamagaye 911 Now. kupa iyo telefone cyangwa umugore wawe sheri wawe norapfe yirikanze sheri we bamuzi bati What did you just say? uvuze ngo iki My people have a Barrett M82 sniper rifle after mfite umuntu rero ku kibuga cy'indege ufite imbunda ndende za basniper ushobora kwita arasa umugore wawe muri iki kibuga cy'indege nonaha kupa iyo telefone cyangwa umugore wawe apfe your pregnant girlfriend. sheri wawe utwite Operations. ndetse ukuriye No Wind Operations This is how it nuko bigiye kugenda nyagasani arakupa yarahamagaye 911 and lock it in the lock. iyo telefone haguruka ugenda uyifungire mu kabati hamwe mushyira ibintu by'abakiriya mwatoraguye muba muzasubiza muri Lost and Found rebe ahita avayo baramubwiye ati uraza kureka igikapu giceho urabona b'abasekirite cyangwa se abashinzwe umutekano bakora ku bibuga by'indege basaka ibikapu Lock it. The quicker you accept this is happening, funga aho hantu the safer you and me. ukuri buze kwemera ibyo nkubwiye nibyo biri buze gutuma sheri wawe Nora atekana nyagasani kandi utuze yambaye akantu mu gutwi bari kumubwira Easy, but it's going to be simple. On the uyu plane, munsi uraza kugenda neza you and Nora. iyo ndege iraza guhaguruka saa 11:40 She dies. If you talk to the police, she dies. If any nuramuka ugerageje gutuma icyo gikapu bakimenya because urakwica sheri wawe You were- nuramuka nanone udukereje sheri wawe arapfa in your lane, you've never made waves before. ukomeze gume mu kazi kawe One bag tuze for one ni life. igikapu kimwe You have- gihwanye n'ubuzima bwa sheri wawe It's nothing. we ntacyo uri buze guhomba kureka igikapu kigacaho mu mashini Congresswoman Grace Turner still Congresswoman Grace Turner challenge in acquiring the ibiri kuva kuri televiziyo nako kuri radiyo hano ari kugenda yandika ati duhure saa 4 Station that we need that mbari saa 10 spending, particularly is ndaza gukererwa ubwo nageze hano wabuze gatunga gunga abantu traffic that touches the core of babarire Sorry. babarire mu mbabarire ni umugore yaje kuri no Texting and driving. ibintu byo kwandika message utwaye nabyo ni bibi cyane yaje hano niyo mpamvu babandikira telefone ushobora guteza impanuka kumbe ahantu nijoro haraye hahiye bacuruzaga ibirugu polisi yarahabyukiye detective mufite iki Oleg Vindapin and his nephew Yuri. wapfuye ni Oleg Vendapin Oleg was n'umwishywa we Yuri Balakin In the port. We've been trying to connect him to that double homicide on Hawthorne last year. uyu mugabo twari turi kugerageza kumuhuza n'abantu babiri bapfuye umwaka ushize tugishaka ibimenyetso We dig up a book. babanje kumwica mbere y'uko apfa dore isasu mbere y'uko hashya dore isasu twamukuyemo Who's she? barebye isasu bamurashe We haven't found any other rounds. The ME will have to autopsy. babona isaha hano igisa bahasanze hahandi bahiriye babiri weza gufungura isaha y'uwapfuye kura muri iyo saha ATF bugs. Stand them. ATF bag Bugs that broadcast can be easily detected. kano kantu ni akantu gakurura amajwi uriya mugabo wapfuye yakambaraga To 72 hours. yakambaraga mu isaha kugira ngo ibintu byose aba biri kodinga gashobora kuri kodinga amasaha agera kuri 72 ubwo ni iminsi 3 mugende mukurura amajwi uriya mugabo wishwe yabanje kuri kodinga mbere y'uko apfa wa mugabo barashe ucuruza ibirugu For escaping the LA traffic. okay uyu munsi ntabwo turi buze kubakerereza kuri Los Angeles ikibuga cyacu cy'indege Put it in a bin. tugiye gukina umukino mufata ibyo mufite mubishyira mu gaseke babisaka mukomeza mucaho we nacerewe Is that okay? umva afite irangamuntu y'abanyeshuri nta pasiporo ufite wapi nayo ufite It's an oppressive government that wants to violate my human rights. bino bintu ni ukurengera ku burenganzira bw'ikiremwamuntu hari abarira yifu batuka leta kubera ngo kubasaka cyane kubera ndi umusiramu niyo mpamvu muri kunsaka kubera ndi umwirabura niyo mpamvu munsaka kubera ndi umuzungu niyo mpamvu munsaka umuntu aba afite drama ze ku kibuga cy'indege You already look like a problem. iyo urabona ndi ikibazo uranapuna wasaka abantu hano ku kibuga cy'indege tugiye gukora iki uyu nguyu afite ukuntu abateka imitwe abakiri umva hari umugore mbonye utwaye bya bintu by'abagabo mu gikapu ubwo ngubwo baba bashese bano basaka You seem very tense. umeze nk'umuntu wataye umutwe ndi kwibaza impamvu When travelers see guys like you get iyo tense, abagenzi babonye umusore umeze nkawe yataye umutwe which means it's bad for Nora, okay? bisobanuye ko bakuvumbura kandi ibyo ni ibikuri Nora sheri wawe My girlfriend.
Let's just try to put it out. twongere gushyira imbunda kuri sheri wanjye bamubwiye ngo baraza kumurasa. Tell me about your holiday plans. tubwire gahunda wari ufite z'ibi biruhuko. I'm not asking, Ethan. ntabwo ndi kukubaza ni itegeko nsubiza. wari ufite izihe gahunda? We don't have any, okay? twe na sheri wanjye nta gahunda dufite I sense muri maybe ibi biruhuko. and a Christmas. Is that right? menya utari umufana wa noheli. That makes everyone feel like they're not doing it right no matter what they do. ibyo wakora byose iminsi mikuru kwirukamo ntabwo aribyo byatuma wumva umeze neza. Never enough. Bah humbug. To me, Christmas is all about noheli ubundi ni ibyerekeranye na family. Criminal threatening my pregnant girlfriend's telling uri me. umwicanyi utazwi cyangwa se umugizi wa nabi uri gutera ubwoba sheri wanjye none uragira ngo umubwire ibya noheli. you and Nora. mubwire aho wahuriye na sheri wawe nora yambaye akantu mu matwi ari kuvugana n'umuntu atazi. Post office. Well, that's. kuri post office. I thought your generation only met on apps. nari nzi ko abantu banyu mungana gutyo muri iyi minsi muhurira kuri za mbuga nkoranyambaga. Going except her, so you came along for the ride. Now you got nothing else going on in a whole new city. sheri wawe yashinaha sasa isi yumva babandi bamamaza ngo indege ijya muri Chicago ahita yumvira muri mikoro yumvira no muri kakaru ko mu matwi k'umuntu bari kuvugana ari muri iki kibuga cy'indege. bari ku kibuga cy'indege Spent a lot of time with you. atangira kureba hirya no hino amenye n'indi bari kuvugana kuko yumvisha ko bari kuri iki kibuga cy'indege. batuye muri Florida ababyeyi banjye. Look, reba I am not trying to piss you off. ntago This isn't helping. nshaka kukurakaza ariko bino ntacyo biri gufasha. Take my mind off the fact you're threatening. nta kintu kiri buze gukuraho kuri gutera ubwoba sheri wanjye kumva ari kuvuga byiyandika mu isaha kugira ngo abyohereze polisi. Hey, naughty. sora arakubagana. We got dogs. Let's cancel the text. umva iyo message uri kohereza mu ijwi yihagarike. That text. iyo message yisibe nona bahise bamuvumbura hari amasaha utegeka akaba yakwandika ibintu kuvuga. Stand up and walk over to the drawer. haguruka Watch in there next. ugende iyo saha nayo wongere uyibika wasize telefone yawe. isabura zishobora kuba zakohereza message. It's not going to work if I can't trust you. Do you understand that? ibi ntabwo biri buze gukunda nimba ntari bubashe kukwizeza. You've been lying to me since we met. Your kuva twaho uri kumbeshya. ababyeyi bawe ntabwo batuye muri Florida wari uri kumbeshya. the city 6 years. imyaka 6 ishize hari undi mujyi bimukiyemo. Private security. papa wawe yakoreraga private security nawe yari ashinzwe umutekano mbega yari nk'uko nguko n'umusore akora. It's 86. mama wawe yari umwarimu. I'm the guy you ari kurinda. to. ndi umusore ugomba kumva. And then nagwaye gasopo ebyiri. there's going to be consequences. niwongera kumbeshya haraba ingaruka. uri kumbeshya ibintu byose ndi kukubaza kandi wuzi neza. Say it. I understand. mbwira ngo ndabyumva boss. My associate's on his way. uwo dukorana ari mu nzira z'aho ngaho uri. What's really in the bag? ese icyo gikapu mushaka ko nyireka kigacaho kirimo iki? Stays shut. ibiri mu gikapu biragumamo gifunze ntabwo uri busake icyo gikapu. igikapu kiraca muri scanner ubona ibirimo uceceke ntubibwire leta. Targets I had to go to get these? uzahano nanyuze kugira ngo mbone ibi bintu. Any offense, you do 3 years. Well, you wanted to rush on your cricket and... si wambwiye ngo ngukurikiranire se nagomba kugutuma icyo kurya kugira ngo nanjye ngukurikiranire ibyo wansabye. utu tuntu turaryoha. Sure, I won't buy Christmas flavor. shira kandi nakanyanyemerera ko ngura utu tuntu kuri noheli. uyu yaje kureba umusore w'umuhanga mu byerekeranye n'ikoranabuhanga. ntiwa mupolisi kazi twabonye. kano kantu kararyoshye. uyu mugabo kugira ngo aguhe serivisi ubanza kumugurira icyo kurya mbere na mbere. Get caught up. Shouldn't you be with family? ntabwo wakabari kumwe na famiye yawe turasangira saa 11 cyangwa saa 10. bwira ni iki kiri kuri ako kantu gakura amajwi. yazanye ka kantu bakuye mu isaha kari kariho amajwi ariko kodinze wa mugabo wapfa twatangiye filime yico. You think they're behind them? Could be. uyu mugabo ni umurusiya yacuruzaga intwaro. Oleg's been steady for years. Reliable for them. What? Orek bakoranaga. Kill him now. kuki yaba ari we wamwishe? Not the bug? Not much. I took what I could restore, isolated. ndaza kugerageza iby'amajwi yari kodinze y'akantu kari kari mu isaha ye mbigarure byose. aza kumva ibyo akari mu isaha kari kodinze. wa mugabo wapfuye dutangira filime acuruza ibirugu bara muri kodinze ibyo yari ari kuvuga. avuga ngo icyitwa nimba ari ngo iki ngo cyarahenze. noheli nziza. amajwi ari kuvuga nabi ntabwo yumvikana. ndatwara ibyanjye. ntabwo ukwiriye iki gipolisi. Fire. umva. Christmas miracle. kara kari kodinga amajwi karahiye. zo kumva amajwi yari akariho biragoye. ku kibuga cy'indege hano hari imbwa ziba ziri gusaka. rebe. You said you have a family? harya ngo ufite famille. Christmas is about. nakubwiye ngo noheli ni ibyerekeranye na famille. Does he know what you do for a living? ariko ufite umwana w'umuhungu. umwana wese atekereza gukora icyo akeka ko nkora mu bintu bya siranse. umve nibo bari kuvugana atazi. Are you a terrorist? uri ikiyebe. And I'm not. oya yitane. Consider myself more of a freelance yewe facilitator, okay? fasha abantu korohereza akazi kabo. Hire me to facilitate a specific result. abantu barankodesha kugira ngo akazi kabo nkoroshye. After now. hakavamo ibihe. Plane. urabona nk'urugero ndi gufasha abantu banyishyuye kugira ngo iki gikapu gice ku kibuga cy'indege nuko nkora. On autopilot for quite a while now. Why don't you quit?
I will if you will. No, serious. A smart guy like you has umusore nkawe uzi ubwenge at some point. ndabizi buri ufite akandi kazi wakifuje gukora kurusha buno busekirite ukora You're the one who knows everything. Why don't you tell nonese ko numvisha uzi buri kimwe wambwiye n'akandi kazi nifuzaga gukora You're a son of a security. kubera uri umwana wabyawe n'umusekirite And how about cop? wabona warifuzaga kuba umupolisi uno mugabo aramuzi neza bahita bagukoraho iperereza bakamenya uwo uri we Yeah, tell me what happened. mbwira icyabaye Gotta make the cut. ntago nabashije gutsinda ikosi Placement. bankuye mu gipolisi nyine To go and do a thing like that, what'd you do? Next question. wakoze ikimaze ikindi kibazo n'umugabo yagerageje kujya mu gipolisi niko kazi akunda baramwangira Was that it? Did you ever reapply or? ese wigeze ugerageza kongera kwa purayinga ngo bagushyire mu gipolisi nyuma yo gutsindwa bwa mbere Dad wanted to be a cop. papa wanjye yakuze yifuza kuba umupolisi He flat out stopped. abisaba inshuro nyinshi ngo ajye mu gipolisi biranga bamugumisha ku busekirite Says no. uzi icyo papa wanjye asigaye akora ubu He drives an Uber. ndakiza atwara taxi voiture papa wawe So yego kicks him down, you lie down next to him. Why is that? bivuze ngo Expiration date. nawe uba wumva uzamera nkawe wari uri kugenda aho abagenzi alubumu ye But she loves all the cynicism. She has a different outlook. Well, listen, I'm not saying she. sheri wanjye bafite izindi gahunda ze A very honest thing to say, but there is no need to hate every minute of waking life. You're hari gen. igihe buri muntu yanga buri munota w'ubuzima bwe abyutse kuko aba adakora icyo agomba gukora cyangwa se icyo yifuza gukora mu buzima abona abantu bari ku kibuga cy'indege bari kuvuga kongera akabumva muri ekuteri mu majwi akamenya ko uwo mugabo ashobora kuba ari hano hafi Real pizza, real bake. yewe mfite ukuntu nikundira pizza za nyazo kofi ya nyayo There's no real fulfillment is a lie that they use. gusa nanone Owls. buri ibintu bya nyabyo bihari muri iyi minsi ni bike It's enough to know life is disappointing and it's short. cyane cyane iyo ubaho mu buzima bumeze nk'aho butajyanye n'ibyo ushaka bwo kwitenguha gusa Or just, stay on autopilot the rest of your life. You're komeza kuzenguruka reba uno mugabo yaba ari hehe hindukira hano hari uwamennye ibintu abyumva muri ekuteri nawe mugabo ari kuvugana ahita ahagarika imashini hano areke kumusakuriza agahinja karize akumva muri ekuteri ya wa mugabo ari kuvugana n'umugabo ashobora kuba ari hano hafi find a job that pays the most money. ubundi uba ugomba gushaka akazi kaguhemba amafaranga menshi Decent amount of work. kandi ntukore cyane Spend the rest of their time doing whatever makes them happy. hari abantu babayeho gutyo urebye umugabo uri guhekenya utuntu kandi ari kubyumvira muri ekuteri ze abantu bameze nkawe bakora akazi gake kabashimisha ubundi bakamara igihe kinini cyabo babayeho batuje ese iyi mashini yapfuye kitari kugenda yari yayihagaritse gitamusakuriza ikigabo arakibonye Leo on 4, bag check. nkeneye iyo hakuri no kuri kane arangije gukurira agapapuro kako bike You might read one when you get your GED. Buddy, relax. umva tuza wana Sir, can I see your boarding pass, please? wamereza boarding pass yawe hano ubundi umusore aza kuyisuzuma Heard her. I need Mr. to Hater conduct a quick inspection of your... ngiye kubanza gusuzume neza Just do it. uraza tukujyane muri private room tugusake Fine. twagucetse I have a lime. bafata ibikapu byawe kugira ngo bataguteza abantu ngo babifungure abantu bose barebe ibyo utwaye bakajya kugusakira aha wenyine ntabwo ari ukugufungurira ibikapu byawe mu bantu bose n'abandi bagenzi bareba ibirimo New fraud alert from SFO. uyu muntu umunjyanire yamwandikiye kuri boarding pass yarebye hano kuri boarding pass bamuhaye ikigabo kibereye hariya ni impamvu amagaye n'umugabo akamuha agapapuro amucira isiri sawa amucira isiri amuhaye boarding pass y'umugabo ngo bajye kuyisuzuma Probably just an imaging baba glitch. bagiye kureba boarding pass yawe nimba ari sawa n'igikapu cyawe ntugire ikibazo You know that, right? abasekirite ba hano murasekeje buriya mugiye kunsakira iki gikapu cyanjye umaze kukireba For your boarding pass. genda utegereze ari abakuzane boarding pass bagiye kuyisuzuma hano abasirikare There's a story I once heard about a tribe in the Serengeti. hari inkuru nigeze kumva y'ubwoko bamwe muri Tanzania muri Serengeti Every summer when the game was sparse, the tribe would depend on a buri gihe cy'impeshyi bits of food, and then one day they learned that the tribe bari bashonje icyo giti kikajya kibasha kuba cyahanura The apple. pome eshatu stolen. uko hamanutse pome baza kuzisarura ngo barye bakazibura Did those habaga hari umujura waziriye eat my children? uwo mujura baza kumufata yari umwe muri bakababwira ati impamvu nibyo ziriya pome Until the- nuko abana banjye bari bazikeneye umwana wanjye yari ashonje Learned, and lo and behold, bagategereza pome zakongera kumera wa mugabo muri bo mugenzi we bakagenda mbere akazirya bamubaza impamvu arya izo pome wenyine kandi n'abandi bakazirya akavuga ngo abayazishyira umwana warazikeneye even though the tribe was without food yet again, nubwo ubwo bwoko bwari bukennye bwo muri Serengeti bwakomezaga kubabarira uwo mugabo kuko aza akatwara pome zose akazishyira abana be bo bakicwa n'inzara knew the thief would return. abakuru b'ubwo bwoko baje kumenya icyabaye ko buri gihe baba barira umuntu yahuye n'ikigabo kiramugonga One night, ijoro rigeze the man's hut, barangije bajya mu nzu y'uwo mugabo 3 children. bica abana be uko ari batatu babakata ingoto Want to know why? kubera ko buri gihe yahoraga atwara imbuto zaba akazirya wenyine n'abana be kandi ubwoko bwose bwakaziriye wa mupolisi wari ujyanye urwandiko yikubise hasi
yikubise hasi wa mugabo ahita aza ya boarding pass yaratwaye arayimwambura dore nguyu uyu yari yamwandikiye amagambo ameze nk'uri kurabura ko hano hari ikihebe wamagara abaganga bararebana mbega ko ari kumubwira ati twakwihanganiye turakwihanganira none wari ukabije umupolisi ukora hano yarahaye urwandiko boarding pass yanditseho ngo hano hari ibyihebe bahise bamwica we wumvisha umwofisi yo kuri TSO checkpoint ibintu bamukoze ngo yikubise hasi ngo menye ari umutima reka ngerageze mpamagare sheri wanjye Ethan ariko ntabwo ari kwitaba ku kibuga cy'indege kiba ari kinini cyane ku buryo hari abari hirya umusore yahise afata akaruhuko aza hano polisi bakorana arapfuye yewe wari umuhaye urwandiko bahise bamwica n'ubwo ati twakwihanganiye niyo mpamvu bari kumucira umugani w'ubwoko buba muri Serengeti bakomeza kubarira umuntu yari inshuti yawe ikigabo kiza kumwicara imbere noneho bararebana umugabo nk'uriya ufite umuryango kwicwa n'umutima uramwishe nagwaye amategeko yoroshye ugendera ubu navuga ko ari weho umwishe kuko wanze kunyumvira urumva ushaka kwica undi muntu dore uwa mbere uramwishe kubera kunsuzugura ubu harakurikiraho Nora sheri wawe harakurikiraho Nora yongera gukora ubugoryi umusore yari atanze urwandiko nakubwiye kandi avuga tuje je ntago ndi babagize ba nabi b'inzanga bari aho jemba mfite intego mfite n'umupango wo kugera ku ntego zanjye byanditse ariko naje kubona nawe ukunda kuja wari wanditse hano ku rwandiko uvuga ngo hano hari ikibazo kandi abantu bashaka igikapu gicaho ntabwo ibiyobyabwenge ari byo birimo ni umugabo uturuka muri New Jersey w'umuzungu wamenye gute ko nturuka muri New Jersey impamvu namenye ko igikapu cyawe kitarimo ibiyobyabwenge ni uko nabonye udatinya imbwa ziriya mbwa zo ku kibuga cy'indege nkurikije ukuntu wita umujyi wa Manhattan nahise menya ko uturuka muri New Jersey nta wundi muntu wita wakomeje kumbwira ko tumeze kimwe kandi nkunda gukina umukino bita Area 51 nawumvaga nawe uri kuwukina muri telefone wambwiye ko atari ikimahitamo yawe ya mbere wagombaga guhitamo Jason Noble impanga ze ni eshatu ntabwo ari ebyiri I would have been up to Jason, but Jason twagombye kuba twafashe without hesitation. Ariko twese tujya kuri nako uzuyaza. I want you to think about that. And I want you to think about Nora. Ndagira gutekereze kuri Sherwe muri kanya Nora. Stop thinking. Nora numara kumutekereza uyiturekera gutekereza ukora ibyo ngubwiye gusa. Vugarubwe ati ngenza ku kibuga cyangwa se ngora akazi. Where the world works. Ni gutya ikora. Hari abantu bari muri controle. And there's people who listen. Hakaba n'abantu nkamwe mugomba kutwumva gusa. Mugakora ibyo tubabwiye. Wowe mu bantu batwumva ugakora ibyo tukubwiye. Ethan, uri kunyumva? Yego. In a few minutes, guy with a red baseball. Mu minota mike umugabo wambaye ingofero ya baseball y'umutuku. You have to do. Araza kusakisha igikapu icyo gukora urakiza. Urakora iki? Ntacyo. That's right. Ibyo nibyo nta kintu uri bukore. Uramurika igikapu cye giceho yigendere nkaho nta kibazo kiri mu gikapu cye. Tell me there isn't something horrible in that bag. Bukira ko nta kintu kibi kiri muri icyo gikapu basi. Oya ntacyo. Amategeko muhaye yoroshye. Hari umuntu uri buze kuza yambaye akagofero k'umutuku ka baseball. Arasizira ingofero za baseball. Umureke igikapu cye giceho. Abantu basaka ku kibuga cy'indege. Ubundi yagusatsa aravuga ati igikapu kirimo ibibazo gishobora guteza ibibazo. Ariko wowe urabona ikibazo kiri muri icyo gikapu urangiza uceceke. Messed up, man. You okay? Meze neza. Yeah. Yego. Nora called me like 3 times trying to reach you. Nagwamagaye Nora yagerageje guhamagara nk'inshuro 3 ni witaba. Thanks. Thanks for coming. Wakoze kuza kunsigariraho. I got it now. Reka nikorere rero akazi kanjye. Sorry, man. Bimeze sawa man, wewe bugiye. Hey. You kumbe babaye bamukuye ku mashini. Put you back on metal detectors. Look, Lionel's passing. This place is packed. Today is not the day to experiment. Umva uyu munsi nagara umunsi wo gushyiraho umustajeri nkawe cyangwa se umuntu utamenyereye kari akazi niyo mpamvu tubaye tugukuye ku mashini dusubije uriya Jason umwirabura. Back on that machine. By the time our man gets there, you're in breach. Nuramuka utari kuri iriya mashini ibyo kumbwira ngo baragusimbusha ntabwo bindeba uraba wisha akazi. Murarwara ikize turica sheri wawe. You can decide if it happens your way or mine. Ugomba guhitamo ushaka uburyo usubira kuri mashini bari bamukuye ku mashini bavuga ngo bagiye gusubizaho umuntu usanzwe ufite experience. Smart kid, you'll figure it out. Uri umuhanga ashaka uburyo usubira kuri iriya mashini. Mashini bayimukuye arebye bamusimbuje ari kunywa ikawa. Ni mushuti we. Ari kunywa ikawa. Iriya mashini kandi yamubwiye ati ni wowe ugomba kuyisubiraho kuko niwe twavuganye.
arabigenza ati bose ari hano umusore bahise bamukora ku kazi uyu munsi ikibuga cy'indege gifite abantu benshi ngo ntabwo ari umunsi wo kuba umuntu ngo bakora iperereza n'igeragezwa ngo baze ngo bashyire umuntu mushya ngo abe nk'umustajeri barebe niba ashoboye akazi ku munsi nk'uyu nguyu mu minsi mikuru ya noheli abagenzi bari benshi ku kibuga cy'indege umusore se zakora ino akanda hano agomba gushaka kunira mashini yongera akayisubiraho kugira ngo aze gufasha umuntu dore hano hari uwaje ufite igikapu kiri akantu k'umutuku wambaye ya ngofero y'umutuku batubwiye kandi ari ku murongo uriya musore n'aba atari ku mashini umusore yaje hano ku kibuga cy'indege baba bafite ibintu bagenda bacuruza mayoga ibintu nk'ibyo za Skol mari tuzisanga ku bibuga by'indege byo muri Amerika na yose dore igikapu bagomba kureka kigaca nimba kirimo iki Do it fast. ibyo uri gukora byose bikore vuba bebe yambaye akantu k'itumanaho mu matwi bari kumubwira icyo gukora yaje hano gufatira hano bakorera za mashini zikora ikawa yita nashaka kureba uko umeze inzoga itazisha avuye gufata ubuyoga buriya ni uburikeri bukomeye cyane Yeah, I know. I thought we could start a GoFundMe for his family. urabizi uriya mugabo upfuye dukwiye gutangiza GoFund tukamuteranyiriza amafaranga ku muryango we Yeah, I'm in. umugore we n'abana nanjye ndimo kabisa ni ku kibuga cy'indege I think I heard urabizi Samir talking about. nigeze kumva Samiri nawe abivuga ibintu byo gufungura GoFund ni urubuga bafungura abantu mwese mugatera inkunga kugira ngo uwo muryango wagize ibyago basi muwufashe cyangwa se umuntu ukeneye amafaranga yahise azana gufatira ikawa ayisuka mu gikombe amaze gusukamo ikawa afata hano inzoga bitwa fimbo ayisuka mu ikawa arabivanga arangije azana ikawa hano urimo biki aza kureba mushuti uri kunywa hano ndakeka telefone yanjye nayisize aho ngaho arangije ahita agurana ikawa y'uyu n'uyu amusigiye ikawa irimo inzoga we nta kintu kiri usiko umenya nayishyize muri roasted fund nkaba nibagiwe Just a bit out of it today. meze neza shana uko uyu munsi nyine wanshanze nataye umutwe Allow me. ukoze neza ntiwambaye numwita wari uri kumubwira sasa uyu mugabo nawe yahise agenda ajya kurega umva hari hakurya hari umuntu wari uri kudusaka ariko mbonye ibintu bye bitameze neza mbonye ibintu bye bitameze neza cya kigabo cyahise kijya kumufasha kijya kurega wese yambaraga nk'umuntu witeguye akazi kiriya kigabo ntituramenya izina ryacyo ni ikihebe cyangwa se n'umugizi wa nabi Step forward, please, sir. ngwino tugusake Hold the line. uyu araza hari uvuye kumuregera Raise your arms, please. zamura amaboko uyu arasaka supervisor aza kwihumuriza hano Really? ari umugenzi umbwiye ngo uri kunywa ibiyoga Turn around for me, please, sir. hindukira uyu arakomeza gusaka abantu ngo hari umugenzi umbwiye ngo uri kunywa inzoga uyu arataranasoma It depends on you. umutekano w'abantu uri mu biganza bye gutunywa inzoga kweri mu kazi Bring him here, all right? Let's go. urabizi haguruka nonaha igitaraganya gutunywa inzoga mu kazi ubikoze n'uyu Ethan, you're back on 4. Ethan tusubira mu kazi kawe nonaha What? What's going on? bigenze bite siko musubije mu kazi we jya mu kazi yarabibonye abona akagambaniwe tu yarabibonye Good. ukoze neza musore I didn't say anything. gikuzimu ariko njye nta kintu nkubwiye kumba ari kubwira uwo mwitumanaho yambaye akantu mu gutwi niwe asubije ahita avayo bebe agaruwe mu kazi hari igikapu agomba gutuma gicaho It's pretty weird bino bintu ariko ntabwo bisanzwe ibiki how your buddy, who's our designated driver every bar night, gets himself fired for drinking on the job. I thought I met assholes before. ati nzi ko hari umushoferi ugeze kwirukanisha mugenzi we ngo anywe inzoga buri joro nawe uri ikigori kimenya ariwe uteze mugenzi wawe inzoga kugira ngo aceho arebye abona wa mugabo w'akagofero k'umutuku agomba kureka agacaho kiriya gikapu kirimo iki ariko uzi kureka igikapu kigaca ariwe ushinzwe umutekano ku kibuga cy'indege wamenye hari ibiki harimo iki bebe uyu ari kugerageza kumva amajwi yari kodizwe n'isaha wa mugabo twatangiye apfa hari ijambo yumvishemo ryitwa ngo novucaka wibuke bavuze ngo novucaka yarahenze ngo yikubye ibiciro kabiri dutangira filime cya gikapu bakirambitsemo hano n'akagofero k'umutuku karambikamo hano iki gikapu ku kibuga cy'indege bagomba kukirengagiza bakigira nkaho nta kibazo giteje umugabo ukizanye dore ngo uyaca mu byuma igikapu sikaneri za kugisikana ureba ukuntu sikaneri zikora igikapu kigicamo sikaneri birabanza iragisikana bakareba n'iki kirimo indani kandi batagifunguye umwana areba hano muri screen areba ibiri mu gikapu arabanza arapozinga abanza arebe n'iki kiri mu gikapu kubera hano wari kwandika ngo nova chalk ni umugore mu majwi yari kodizwe
amajwi rekodizwe na yasa yumvishemo ijambo Novichok. Novichok ni iki? Novichok ni iki? Yatangiye kureba asuzume n'umupolisikazi. Dutangira filime wa mugabo bishe amajwi y'irikodinze ari kubwira umugabo baguze ibintu akahita anapfa. Umusore ahinduye igikapu arebye ibirimo abona uruntu rurimo rumeze nk'umusego ufite ibintu by'ibitsinga arikanga yarebye hano abona ngo ni igisasu gikomeye cyane kandi kitagira umuti. Bya bisasu biba bimeze nka gaze muhumeka mugapfa. Nibyo bintu bigiye guca ku kibuga cy'indege. Yegasani umusore yarikanze, uyu nawe arikanga. Ni igisasu cy'ubumara ndetse gikorerwa bacyita Novichok. Ni gishyashya ku isoko cyamaze abantu kandi gikorerwa mu Burusiya. Nicyo gisasu giye guca ku kibuga cy'indege. Ni igisasu bita ngo ni umwicanyi udasanzwe cyo mwuka bahumeka. Naga rya bisasu biturika, ni ibisasu bifunguka umwuka ukazamuka abawuhumetse mwese. Ubwo ntabwo bishobora kuba bigenda neza. Urabizi magara kuri Homeland Security nyine babwire kuko muri iki gihugu harimo ikibazo cy'ibyerekeranye. Yararebye arikanga. Buri ushobora kubareka ibiyobyabwenge bigacaho ugatabara sheri wawe wenda kuko ashobora kudapfa abantu bakajya ku ibyo biyobyabwenge. Ariko sibaze none ugisasu we isamagara no mugabo yaramaze guca ahita amuhamagara garukano. Areba boarding pass yiwe, areba ahantu yerekeje na nimero n'indege ari buze kwinjiramo kuko indege ziba ari nyinshi n'amerekezo y'ahantu abantu bagiye ku kibuga cy'indege. Yarabanje arabireba kuri boarding pass yiwe muri kagende aciye uyu mutima waramuriye. Ushobora kuba ku kibuga cy'indege yinjiye ikintu kibi cyane. Kibura igihe abara umuntu ushaka kunyuza amafaranga mu buryo butemewe. Yewe shema nawe musore ariko ibaza uruntu rumeze kuriya n'urusasu. Says the locals put out a call to Homeland. Umwe mu bapolisi amagaye kuri Homeland. Why we have options? Where's the impamvu dufite andi mahitamo. Wa musore agiye musore isaza kuruka aretse igisasu gica ku kibuga cy'indege. Isi yinjira hano rikanze aje kuruka ikifuba gikura y'imbunda. There are 250 people on that. Iriya ndege uriya mugabo agiye iraza kubitwaye abantu 250. Abantu 250 bashaka ko bapfa yego. You weren't a terrorist. Sura ubwe ngo naguri ikibera? Not terrorist killed for religion. Ntabwo ndi ikibera cyica abantu ngo kubera imyizerere y'idini cyangwa ibya politike n'izindi mpamvu. Then why are you doing this? None se kuki ugiye gutuma bara abantu bapfa? Do or either. Ntabwo ari gere kubikora yitane. Make sure it gets done. Cyewe ubwo ndi umuntu ufasha abashaka kubikora kugira ngo bikorwe ibyo bashaka gukora. I've never seen anything like that. Banosha kumenya ibisasu byari byo kira gisasu ntabwo gisanzwe. Novichok 7. Kira bakita Novichok. Energy crisis, followed by massive internal bleeding. Russians love it. Ni igisasu barusaba kudakoresha. Kira ku umwuka abagihumetse ingingo z'indani mubiri wabo zose zigashwanyagurika umuntu agatangira kurekura amaraso ahari umwenge ku mubiri we hose. Ntabwo ari bya bisasu biturika. Ikitwa Novichok. Thank you. Urakoze. There are kids on that flight. Iriya ndege itwayemo n'abana. People paying me. Abantu banyishiye ngo kira gisasu kigere mu ndege barashaka kohereza ubutumwa. Kuko isi imeze nkaho ihuze itari kubumva. Ubuye butumwa se. Ethan, the bigger the job is, the fewer people there are that can do it. Okay. Akazi dukora abantu bake batuma abenshi babasha kumva. Bagatuma ari n'ibintu byinshi biba ku isi. Kandi ibyo ntabwo byagerwaho nta nkomere zihari cyangwa se abapfuye. Ni njyewe rero utuma basi abakomereka baba bake. Ubu bagara 50 ni bake. Ni bake ugereranije n'abandi bagapfuye. Every check bag is sorted through automated CTX machines. You know that. Ubu sizasobanura ikibiri kapu byose bicamo hariya ntawe umenya ibyo ari byo. Except that machine. Twari dukeneye umuntu nkawe ku mashini gusa uvuga ngo carry on, fata igikapu cyawe ukomereze cyangwa se komereze. You can let us go. As soon as that plane takes off. Iriya ndege nihaguruka ndabareka mugende nawe nkureke. Nta kandi kazi dukorera. Sura garuka kuruka. Filime. The hard part's already over. A couple hours you're going to get your life back. Mama sanga abiri uraza kumeze neza. Right? Sheri wawe ameze neza n'umwana twite. Yeah, well. Namukunda. We'll say that. I'm giving you an opportunity to prove it, you know. Abantu bose bavuga ko bakunda abasheri babo ariko yenguhaye amahirwe yo kubigaragaza. Namuhakana. Nimbara ko kurya. Your shift's lunch break is coming up. What are you going to do? Ukabigiye kujya gusangira na sheri wawe ku bya saa sita.
buri munsi nsangira na sheri wanjye I was hoping to get to know Nora. ariko sheri wanjye ntagiye gushaka umumenya Got to lunch, I'll be listening. iyo biswi nako ayo shikare tugenda uganira na sheri wanjye ndaza kuba numva ibyo muri kuganira mugiye gusangira Ethan, ntabwo nshaka kujya guhura nawe routine, you attract attention. nutitwara nk'ibisanzwe abantu baraza gutangira kugukeka genda uganire na sheri wawe musangire ibya saa sita neza neza kuba kiriya gikapa kiretse ngo gicemo ntabwo bivuze ngo indege igiye guhita igenda umuntu araza ku kibuga cy'indege bakamusaka kuriya akaba yicaye ku kibuga cy'indege hafi amasaha nk'abiri cyangwa isaha n'igice bivuze ngo indege ntabwo ihita igutwara DHS, I'm looking for a detective Cole. bayita agent John Alcott Happy holiday. je kureba bamamagaye hano ngavuye muri Homeland Security We're dealing with a potential life threat. I made a judgment call. Oh, about umva less involved. ucamagaye Homeland Agent. dushobora kuba dufite ikibazo gikomeye cyane muri iki gihugu cyamaze kwinjira muri uyu mujyi wacu It's Christmas Eve. Excuse me. umva uyu mugore yamaze kwikanga namaze kugera hano Twice. We sinshaka gutwara inshuro ebyiri threat seriously, but Captain watubwira ni ikihe kibazo gihari Marshal Wallace. ntabwo twahita duhagarika ibintu byose ngo tutabaza inzego kuko ngo waketse ko hari igisasu gishobora kuba kiri mu mujyi Boss maybe says the word Novichok on a dead. hari iryo jambo Novacek ushobora kuba ryumvishe na nabi cyane ko amajwi yavugaga Out nabi an attack? There's always chatter, but there's nothing credible right now. nta kintu gifatika muri kano kanya ufite
ya nshuti none yamuhemukiye mushyira inzoga mu cyo kunywa aturakoze ubwo kure y'imbunda ku Alright. kiri kumubwira ni ikiri mu gutwi yararebye rika I've never seen anything like that. banosha kumenya ibisasu byari byo kira gisasu ntabwo gisanzwe Novichok 7. kira bakita Novichok Energy crisis, followed by massive internal bleeding. Russians love it. ni igisasu baruse bakunda gukoresha kirekura umwuka abagihumetse ingingo z'indani mubiri wabo zose zigashwanyagurika umuntu agatangira kurekura amaraso ahari umwenge ku mubiri we hose ntabwo ari bya bisasu biturika ikitwa Novichok. Thank you. urakoze. There are kids on that flight. iriya ndege itwayemo n'abana. People paying me. Abantu banyishiye ngo kiriya gisasu kigere mu ndege barashaka kohereza ubutumwa kuko isi imeze nk'aho ihuze itari kubumva. ubuye butumwa se? Ethan, the bigger the job is, the fewer people there are that can do it. Okay. akazi dukora abantu bake batuma abenshi babasha kumva That most people. bagatuma hari n'ibintu byinshi biba ku isi They all have. kandi ibyo ntabwo byagerwaho nta nkomere zihari cyangwa se abapfuye. Keep those ni casualties. njyewe rero utuma basi abakomereka baba bake. ubu bagara 50 ni bake ni bake ugereranije n'abandi bagapfuye. The bag. Every check bag is sorted through automated CTX machines. You know that. ubu se nzasobanura iki buri bikapu byose bicamo hariya ntawe umenya ibyo ari byo. Except that machine. twari dukeneye umuntu nkawe ku mashini gusa uvuga ngo carry-on fata igikapu cyawe ukomereze cyangwa se komereze. You can let us go. As soon as that plane takes off. iriya ndege nihaguruka ndabareka mugende nawe nkureke nta kandi kazi dukorera. umusore agaruka kuruka muri filime. The hard part's already over. A couple hours, you're going to get your life back. nyuma y'amasaha nk'abiri uraza ko umeze neza. Right? sheri wawe ameze neza n'umwana atwite. Yeah, well, ndamukunda. we'll say that. I'm giving you an opportunity to prove it, you know. abantu bose bavuga ko bakunda abasheri babo ariko yewe nguhaye amahirwe yo kubigaragaza. amuha akantu nimba ari ako kurya. And your shift's lunch break is coming up. What are you going to do? mukaba igiye kujya gusangira na sheri wawe ku bya saa sita. buri munsi nsangira na sheri I wanjye was hoping to get to know Nora. ariko sheri wawe ntagiye gushaka umumenya. Got to lunch, I'll be listening. iyo biswi nako ayo shikare tugenda uganira na sheri wawe ndaza kuba numva ibyo muri kuganira mugiye gusangira. Ethan, ntabwo nshaka kujya guhura nawe. routine, you attract attention. nutitwara nk'ibisanzwe abantu baraza gutangira kugukeka. genda uganire na sheri wawe musangire ibya saa sita neza neza. kuba kiriya gikapu kiretse ngo gicemo ntabwo bivuze ngo indege igiye guhita igenda. umuntu araza ku kibuga cy'indege bakamusaka kuriya akaba yicaye ku kibuga cy'indege hafi amasaha nk'abiri cyangwa isaha n'igice. bivuze ngo indege ntabwo ihita igutwara. DHS, I'm looking for a detective Cole. bayita agent John Arcott. Happy holiday. je kureba bamamagaye hano ngavuye muri Homeland Security. We're dealing with a potential life threat. I made a judgment call. Umva icamagaye Homeland dushobora kuba dufite ikibazo gikomeye cyane muri iki gihugu cyamaze kwinjira muri uyu mujyi wacu. Christmas Eve. Excuse me. umva uyu mugore yamaze kwikanga namaze kugera hano sinshaka gutwara inshuro ebyiri. Seriously, but Captain watubwira ni ikihe kibazo gihari? Marshall Wall. ntabwo twahita duhagarika ibintu byose ngo tutabaza inzego kuko ngo waketse ko hari igisasu gishobora kuba kiri mu mujyi. Maybe says the word Novichok on a dead. hari iryo jambo Novichok ushobora kuba ryumvishe na nabi cyane ko amajwi yavugaga nabi. An attack? There's always chatter, but there's nothing credible right now. nta kintu gifatika muri kano kanya ufite kuko ngo wumvishe ari amajwi gusa avuga igisasu. Now I'm going home to enjoy. yengeye kujya mu rugo nisangire n'umuryango wanjye kuri Noheli nawe ubikore. umugore kumbwira ngo natewe ijambo yumvishe rimutera ubwoba. You know what? Rabizi. I'm a guy over the Office of Bioweapons Affairs. reka hamagare I'm telling you, he's gonna say. inshuti yanjye ikora mu byerekeranye na departement ya biriya bisasu. One call placed at 10:04. umva hari umuntu wamagaye 911 bivugwa ko ari umukozi wo ku kibuga cy'indege bita Ethan Kopek. Ethan Kopak. Ethan Kopek yahamagaye ku kibuga cy'indege. yamagaye 911 rigeze guhamagara 911 bahita bamubwira ngo nakupe. polisi yo muri Amerika nta mikino ibifite. kuba wagerageje gukompoza 911 gusa niyo wakupa n'ubabwira icyo washakaga. barakurikirana bakamenya impamvu wabahamagaye bakagukurikirana bakamenya kuki wahamagaye. batangiye gutekereza impamvu n'umusore yaba yakompoje nimero ya polisi 911 kandi akora ku kibuga cy'indege. Hit him hard. ari kuganira na sheri we hano baje gusangira. You know we should actually go to Tahiti. tugomba gusohokera ahitwa Tahiti. No, to celebrate, right? ntabwo twategereza rwose tugomba kujya guserebura. we umva sheri wawe. We were there right now. je nakifusha ahubwo twakagiye nona ngaho mbwira. Tell me. Mbwira. What was your news? uyu munsi amakuru yawe yarameze ate? I thought it didn't matter. nta birenze. mbwira. Tell me. mbwira. je gusangira na sheri we ku kibuga cy'indege. Keep it normal. Ethan ivugana na sheri wawe nk'ibisanzwe kuko musanzwe muvugana ataguceka. Went to speak to Sarkowski. nagiye kuba na Sarkowski.
byerekeranye na poromosiyo banzamure mu kazi And he's going to give me a trial run. arambwira ati bagiye kunyemerera babe bangerageza mu kazi. And would that make you happy? Ibyo se byatumye wishima basi? Well, I just thought, we're going to need natekerezaga ni tuzakenera ibintu byinshi niyo mpamvu nasaba kuzamurwa, cribs, clothes, kujya kugurira muganga imyenda y'umwana, amaberiso n'ibiki, tuzakenera amafaranga. Niyo mpamvu nasabye ko banzamura. Because it was your dream. Impamvu navuze ibyo kujya mu gipolisi nuko nzi ko zari indoto zawe, ntabwo nashaka ko bakuzamura mu gisecurity. What I want anymore. Ibya polisi sinyibishaka. We'll figure it out. Tuzabimenye ariko ukwiye kujya gukora akazi ukunda. Urumva umukobwa ariko wabakunda. The reaction you were hoping for, huh, buddy? I thought this was good news. Nari nzi ko ari amakuru meza ngo ko bari banzamuye mu kazi bari kugerageza kungerageza. Gusa umukobwa aramubwira ati gerageza ujye mu gipolisi niko kazi wakundaga. What would you tell our kid if they got nothing? Ese abana bacu nibakura akagerageza nk'ikintu kikamunanira uzamugira ihe nama? You'd say give it another shot. Si wamugira inama yo kuvuga ngo ngira ugerageze mwana wanjye wiceka intege? Be afraid to fail. Kandi ukanamubwira ngo ntugire ubwoba bwo kongera gutsindwa. Tell her she's right. Sheri wawe mubwire ko ari kuvuga ukuri. Mubwire ni ikiri mu gutwi. Risk, Ethan. Ugomba gufata risk. Stop telling me what to do. Rekeraho nawe kubwira icyo nkora kumbe nuri mu gutwi ari kubwira. Sheri wagira ngo niwe ari kubwira. Present. Hey. Mubwiye nabi. Mbabarire. That was too much. You're just trying to help me. Nawe uri gufasha nyine mu kugerageza kumfasha sawa. It's been a really hard day. Ahari menye wagize umunsi mubi. Yeah. Yego. We can just talk tonight, okay? Turaza kuganira nijoro. Mvisha abakobwa rikabona Sheri watangiye kuvugana bakavuga ati Sheri menye umunsi utagenze neza reka tuze kuvugana umaze kutuza mu mutwe. Mugiye naho ndahita gusarana utsubije nabi. Big couch to sleep. Iri joro rarara mu ntebe tu. I'm just saying. Ziba. Urarara mu ntebe. Arebye hano umukobwa tangiye kwita kutwara. Noheri nziza. Nora. You're the best thing in my life. Niwe kintu cyiza cyabaye mu buzima bwanjye. You too. Nanjye nuko. You're back in the bed. Bayigukuye muri saro mu ntebe urarara mu cyumba shaka kubera utwo tugambo twiza uvuze. Ikiri kumubwira ni ikiri mu gutwi. Ran this down? They did. Kopek's phone was off, so they called LAX. Nagerageje guhamagara umusore Kopek ukora ku kibuga cy'indege wagerageje guhamagara polisi nimero ye ntabwo ari yongeye kuyitaba. Officer Williams died less than 2 hours ago. Hashize akanya uriya muntu ku kibuga cy'indege yamagaye hashize amasaha abiri hari uwapfuye ku kibuga cy'indege ngo yishwe n'umutima. What 30-year-old turns off his phone? Uwo musore w'imyaka 30 gute yazimya telefone ye? Ntabwo bibaho. Ni uriya wahamagaye polisi ngo yahise akura telefone ye. Spirit of Christmas. Plus I can call my guy on the way. Rush order a talk screen on Officer Williams. Let's put an alert out, conduct random passenger searches. Kopek works the Northwind terminal, so let's start there. Tugomba guhera ku kibuga cy'indege tumenye ibyo ari byo. Mu gihe bari gukeka ko ari igisasu kiri mu gihugu cyangwa se mu mujyi barimo kandi ku kibuga cy'indege akaba bumvisha ari umuntu ugeze guhamagara polisi agapfa n'umuntu ngiye gutwara ngiyo ndebe ibyo ari byo. Sweep of Terminal 7, middle of Christmas Eve, the busiest travel day of the year. Uyu niwo munsi ku kibuga cy'indege tuba dufite ingendo nyinshi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 kuri. People love missing their flight. Byasho ribanziriza Noheri. Come to the airport for the sushi. Abantu benshi niyo ba indege yabasiga ntari bihara babashe ku kibuga cy'indege bishakira sushi. Kanya kuri polisi naho ku kibuga cy'indege hari polisi zahise zihagera. Bebe yarebye hari polisi bahise binjira ku kibuga cy'indege yirikanga bigenze biti ntago busy. I'm gonna need you to shut down all the lines. Umva ino mirongo tugiye kuba tuyihagaritse bigenze gute bakupa hano ikimashini cy'abinjiraga polisi bashe ku kibuga. All lines are officially on. Umva imirongo yose y'abagenzi babaye bayihagaritse Right now. mwese muze dure muri office. Polisi bagiye kwikorera akazi kabo hari ibyo bacetse. Wibuke hari umugore uhamagaye aravuga ati twabonye ko hari abantu bigiye ko muri kuducerereza ndagira dusiga dufite gahunda zacu mwana. Buriya kugucerereza ni ikibazo kuko indege ubuzigiye uri buhaguruke n'igihe uri bugerera ahantu hari ibyo wateguye. If you, Samir, you deal with that. Good luck. Barabizi wewe uganiriza abakiriya. Arababeshya iki? Arababeshya abantu barakaye. Oba nagiye mu bitanga serivisi nziza kandi We're doing random sweeps. Barabizi bakire telefone. Passengers. Dufite liste y'abagenzi bagera kuri 50 bakekwa. MDTs. Tugiye kubanza tubasake. With the Leos, find these people and bring them in for inspection. Abo bantu ko ari 50 polisi kohereje amazina yabo ngo basake uyaza gufata imashini hano. Get an official alert. I just got a heads up from the LAPD. Areba fande we hariya. There's some Urebe filime ahita aza kuzaho hano ahita caho. They're going to be working crowd control. Hari liste y'abagenzi 50 zerebe kuri abo bagenzi 50 bagiye gusakwa by'umwihariko. Okay, Ron. Polisi irahamagaye bahita bara liste y'amazina y'abantu bari kugenda bakareba nk'umuntu bashobora kuba bakeka. Uri kumubona ra? No. Oya. The room is a blind spot. Ahantu abasekirite bakora inama yarebye kuri liste rebe nimba cyakihebe kiriho aza gusira izina ry'umwe mu bagenzi bagiye gusakwa
by'umwihariko I'm excited. urebe Don't get excited. arangije yongeramo izina rya cya kigabo gifite igisasu kugira ngo nacyo polisi gisake by'umwihariko niwe wongeyemo izina rya cya kihebe kugira ngo bataza no kukibura ariko uriya muginga ari gukora ibiki hano hari bakorana umusore akoze ikosa bamufashe abagenzi 50 bagiye gusakwa by'umwihariko Now it's been a particularly stressful day for you. ndabizi uyu munsi ni umunsi wari urimo stress nyinshi So I appreciate you. Jason Lewo yapfuye byose I can see you want to be here. ariko none ntagiye kubibona kuri gushaka gukora pe uri gushaka kuba hano gukora akazi umusore aragerageje byibura gutabara afashe izina rya cya kiba rishyira kuri liste byibura rebe mugenzi we bamubaye bamuhagaritse mu kazi yanyweye inzoga mu kazi mu kibuga kineye I know what you did. ibyo wakoze ndabizi wa muginga waneze inzoga Why you did it. zini impamvu wabikoze I just didn't think you'd be that kind of guy, bro. ni ukubera kutekereza ko wabona akazi ariko ntabwo nari nzi ko wabimbwa kuriya ngaho felicitasiyo bakuzamuye Can fix this. Jason bino nabikosora ibyo nagukoreye Don't ever talk to me again. ntuzongere kumvugisha ari umugabo w'inshuti ye bakorana ku kibuga cy'indege na famiye ari inshuti none yamuhemukiye amushyira inzoga mu cyo kunywa aturakoze ubwo nyine bakuzamura sinenzi ko waba umuntu w'imbwa kuriya Good, get back to work. subira mu kazi kugira ngo umutekano w'abagenzi uba utekanye neza TSA bagiye gusaka abagenzi bapfuye gutoranya amazina yabo gutyo Kari Pierce, Cameron Fix, Matthew Ethan ukoze ibiki wumvishemo izina rya cyakibe I didn't move. nta kintu akoze Why'd they pull my guy? kubera icyo umusore wanjye ahamagawe Lottery system. sisiteme n'ifomboza abantu iri buze gusaka ntabwo ari byo bihitamo wa musore niwe bagiye kumusaka dore nguyu kandi afite igisasu hari aba basaka nyine bitunguranye uhamagara avuga ati ku kibuga I did this. urabeshya You. ibi niwe ubikoze niwe ubikoze Sit right back down. You icara post here and breach. nuva aho ngaho turabyita ko wishe akazi Hey. we Over. Hey. ibyanjye nawe birarangiye ntabwo nongera kumvikana namwe icyebe baragifashe ahita acaho yiruka ku kibuga cy'indege mu gihe gukomeza gukora n'abantu ngo banyuze ikibuga batware indege irimo abantu 550 zo guturika Change his mind. mugiga ahinduye ibitekerezo ndakumva icyo gukuru yarakize ahita akura yimbunda umusore yanze gukomeza gukorana nabo hano undi muntu ufungiye imodoka iri hanze niko cya kibe kiri ku ikoranabuhanga umugabo yaparitse imodoka ku kibuga cy'indege zimwe z'amakampani ahita yikata hano agira ngo urebe filime azano umusore nawe yaje yirukanga rebe ikigabo cyiza hano gifite za mbunda za basinayipa umusore ari kwirukanka ku kibuga cy'indege yanze gukomeza gukorana n'ibyebe bishaka kwica abantu katorore umugabo arazashyiraho za mbunda zireba kure dufite kugenda sheri ngwino barashaka kwica sheri we umugabo akura y'imbunda barashaka gutanga isomo kure y'imbunda ku kibuga cy'indege zimwe zirasakura I can explain to you. Jason ngo wamwirukanishije ibintu byo gusobanurira I don't understand. ntabwo byumva wakwirukanisha gute umukozi mugenzi wawe arebye hakurya Why would you do that? abona igipimo kiri ku mutwe wa sheri we gute wakwirukanisha inshuti yawe amakuru yageze mu kibuga cy'indege You speak one word and she dies. nuvuga ijambo rimwe urapfa ubwira sheri we ko hano twagukoresheje agahato 3,000 feet per second. Pains hari imodoka hari imbunda ndende irasa muri mayiro zigera ku 3,000 iri burasa sheri we igipimo kiri ku mutwe wa sheri we This isn't you. uyu ntabwo ari wowe sheri igipimo kiri ku mutwe wa sheri we One word. ntugire ijambo na rimwe ubwira sheri wawe Away? uragiye utansubije umusore acaho igipimo kiri ku mutwe wa sheri we kuri filime umusore yaje koga mu maso I was patient with you because I thought I liked you. nakwihanganiye kuko nkeka ko nagukunze wakigoryiwe amakosa ukoze kubitwa People tell you they are long before they open up their mouth. abantu bakubwira barimo batarafungura umunwa Pathetic. uzi ukora kumenya kubona uri ikigoryi urasinziriye utinya gukora ikosa Pass you by. That's how I knew you were my... ndetse isi yose urayireka gucaho ntugire icyo ukora isi ikagusiga wicaye aho ngaho ukananirwa kugifatirana amahirwe ufite That's why I didn't get into the academy. Yeah, was your life? impamvu batajyakiriye muri polisi ni uko nabeshye za mashini hari imashini zitabeshywa zitwa polygraph baguha ikizamini bakoze ikibazo wabeshye bakakwirukana urakeka ko wakontorora wakigora ubuzima bwawe bwose ntabwo wigeze ukontorora urakontororwa
Well, high school is as good as your life was ever going to get, Ethan. ubuzima bwiza yarukana ubwo yigaga segonderi kuraho imbunda yimutunga ku mutwe umusore bamwizeho Take it easy, take it easy. bamubwira ati kuri isi hari abantu bakontorora n'abagendera n'abumva ibyo bababwira bakontorora What now? iki You're going to call your sniper. hamagara umugabo ufite imbunda I confirm Nora's okay. Then I am... umubwire arekurira mukobwa sheri wanjye asohoke mu kibuga cy'indege asa ku ruhande ikigabo kinjije imbunda mu kibuga cy'indege sawa reka tubikora uko ubishaka muhamagara kiriya cyicanyi kibwire sheri wanjye asohoke mu kibuga cy'indege amahoro Alright? sakagure telefone Take care of ibindi tubyite umugabo akureyo arangije cya gisasa ahita kigira gute agisetinga agiye iminota 10 kiri mu kibuga cy'indege aho guhamagara igisasa ajyaye iminota 10 Let's go. kode ni iyihe kode You got 10 minutes before everybody in this airport dies. nyuma y'iminota 10 abantu bose bari kuri iki kibuga cy'indege baraza kuba bapfuye igisasu Ducks in all the terminals in this airport with 100% lethality. abantu bose bari muri kibuga cy'indege igisasu misenyi gira armed abose baraza kuba bahiye bana ko bapfuye And I do want to, since I'm in this building, I'm going to have to put my hands on it. okay kira gisasu kandi ngiye nyine ushobora kugitegura Then think about it. ngaho tekereza nimba ugiye kundasa nundasa ngiye nyine uzi gutegura kira gisasu abantu barapfa Know what I'm doing, do you? ibyo nkora ndabizi urabizi Those unit can get there in time? kiriya gisasu ushobora kunyica ikipe iza gutegura ibisasu n'abapolisi kubahamagara biraza gutwara igihe kinini 10,000 actually. It's a thing. kiriya gisasu cyakagombye kwica abantu bari mu ndege 250 Okay, go. none nigiturikira muri iki kibuga cy'indege Case, and I'll abantu 10,000 baraza gupfa that timer, okay? But don't talk to anybody. You open up that mouth, I close mine. Why are you making me do it? kiriya gisasu niwe ugiye kugenda ugitegure ntabwo ari njye kubera ko atari wowe kontora utazigera unakontora niyo mpamvu ugiye gutuma ubikora fata imbunda yanjye ugenda utegurura kiriya gisasu ndakubwira uko ugitegurura umusore aza yiruka yanze ko igisasu kijya mu ndege ngo gihitane abantu 250 none bagihaye iminota igera mu 10 kiriya kimaze guturikana abantu 10,000 bari kuri iki kibuga cy'indege muri kano kanya I made a mistake on the first side. nari nibeshye imibare y'ibanga nkubwiye umusore yaje yiruka agera hari kiriya gisasu yaje hano You alone? ari wenyine Doesn't seem to be working. I think my boss is there with him. bosi wanjye ari kumwe nawe Shoot the boss. injira urase bosi wawe apfe Nothing fancy. nimba ushaka abantu bagera ku 10,000 badapfa Plastic gun, each shot iyo generates. mbunda If it melts, it'll explode in your hands. ni plastique nta muntu buze kumenya ko ari nawe wayinjije Tried to kill me a minute ago. mu kanya gato wendaga kunyica We don't have time to experiment. If you look, they're just going to die along with everyone else in this airport if that bomb explodes. You make the choice. amahitamo ni ayawe Nora finally stopped crying. ndabona shere wavuye no kurira disi ahantu wamubabaje shere we yamenye ko umugabo we yirukanishije inshuti ye tunga imbunda bosi we Back away from the case. Is what you done? cyakuri urakora ibiki I said back away from the case. cyakuri icyo gikapu atunze imbunda bosi we I don't know what this is about, but I know you don't want to do. sinzi ibindi byari byari kundumva turi wakabikoze Gonna die. abantu benshi bagiye gupfa ugomba kubatabara Do you want your kid? urenda kuba papa umwana wawe urifuza ko azavuka uri mu makosa nk'aya ibyaha nk'ibi uyabona biki iri hano Down we can talk. shyira iyo mbunda hasi tuvugane You're wasting time. uri kwangiza igihe Everyone dies. murase cyangwa abantu bose bapfe hari uri kumubwira mu gutwi Shoot him. murase uri kuvugana nande So do it now. bikore nonaha yamanuye imbunda uyahita amwicira nicira hano cyose kimwica nyagasani avande we bamwiciye imbere yareba You sure? Okay. sawa All right. Thanks, Marty. sawa mati It's my partner. He just pulled the FAA manifest. n'uwo dukorana He's up yaramamagaye in LAX today. ambwira ngo ku kibuga cy'indege ngo birasa nkaho nta gipimo kiriyo ngo nuvuye muri homeland You know something. ariko dukwiye kuvugana n'uwo musore ukora ku kibuga cy'indege wahamagaye polisi kopeki babona ari ikintu azi kopeki dore nguyu arishikora fande we No. Sounds like your boss has passed an ice pack. umva bosi we yamaze kurenga igihe cyo gutabarwa I didn't have a choice. nta mahitamo yandi nari mfite bosi wo muzamu yarapfuye No. Please don't kill that thing. jese nimumwice I don't know who that is. jese ninde se ko namuzi ni umugabo wanjye How did you give me that case? bamukuye mu rugo barambwira ngo ntware kino gikapu ngo cyangwa jese aze gupfa uyu yarebye abona uyu nawe yambaye akantu mu gutwi nawe ari guhabwa amategeko ngo bashimusa umugabo we kandi nawe ni umugabo nyine byarateye ngo bashimusa umugabo we baramubwira ngo aze kwambutsa kino gikapu ku kibuga cy'indege 083. bamubwira imibare akanda kugira ngo afungure kino gikapu kiriya gisasa abanza agitegure kuko bagihaye iminota mike cyane gisigaje iminota mike itagera muri 3 kigaturika icyo ni igice bari bamaye ngo ntware uriya nawe bamukoresheje genda ukinga umuryango
aza gukinga umuryango asigaye iminota 3 igikapu kigaturikira ku kibuga cy'indege. See the 2 switches on either side? Urabona utwo switches tubiri turi ku mpande zombi. Out of the case by the... Aradufungura. Sasu giteruri. Kino kandi ntabwo giturika ngo haze umuriro, kirekura umwotsi abantu bakawumeka. To the timer, use them to turn the circuit. Hari ibinyo bibiri shyiramo intoki ukarage. And pull up. Clockwise. Arakaraga. Okay, now disconnect the remote relay. The button under the... Hari akabuto karimo hagati noneho ni kugiye gukanda. Manual mode. Kugira ngo bijye kuri kikoresha mu buryo buri bw'intoki. Good, good. Cyazasha kuba bakizimya noneho bitari remote. And then pull up on the handles on the side of the... Reba handles ebyiri noneho zihari usteruri. Araterura arazamura hano. Turi birimo. There are 2 clusters. Harimo clusters ebyiri. The one on the right. Banza ufate iyo ngiyo y'iburyo uyikuremo. Be able to see the reset button. Iy'iburyo nuyizamura uraza kubona buto ishobora kongera kuri setting igisasi ikagisubiza ko ibubisi nyine iriya minota bari bajyaye ikabihagaze. Kuki urugi rufunze? Hari uwashije gusaka ni wa mu security wundi. Niwe yahoze ngari n'umusirikare. Umunota umwe. Kopek, why are you in there? Kopek urakoramo icyo ngaho. Visible between the brackets that'll reset the device. Uyaza kureba ahantu aho gukanda arakabuto kugira intoki ze ntago zigerayo. Let me in. Mureke ninjire. Uyaterura imbunda. Nawe bashimuse sheri we ukora ibiki? Bashimuse sheri we. Open the door. Kigura umuryango. Look at me. I can do it. Please. Kopek. 30 seconds. Sigaye amasegonda. Igisasu kigaturika. Kigura umuryango. Igisasu yagiye agaritse hasigaye amasegonda 2. Ntabwo ndi gukina kigura umuryango. Uyeri hano telefone. Wavuze ukuri. Favorite words? Officer Williams. Officer Williams. He found a scratch on the back of his hand. Wapfuye basanze ari akaru kari kamushkoratuye. Toxin that causes... Basanga hari uburozi bari bamuteye wa mupolisi wapfuye. Wa mutima wamwishe. By the way. Ndetse umusirikare uvuye cyangwa se ushinzwe umutekano uvuye muri Homeland. Best to see if any high value targets were... Tuvugana ari kujya ku kibuga cy'indege rebe nimba hari ikibazo kiriyo. Kandi uvuye muri Homeland bari kumwe none ngari kujya ku kibuga cy'indege gute. You leaving me inside like that? Kuki waranze kunyingurira. It's just finishing up a bag. Nagomba kubanza gusa kuyu mugenzi. Room's all yours. Ngaho nawe icyumba ni icyawe bahisha umurambo. We have 4 Marines coming through from Arifjan on their way to testify. Ndetse abasirikare ba Marine bagera muri 4 nabo bari mu nzira baza. No, looks like it's... Amakuru ku kibuga cy'indege mwabonye n'indege ishobora kuba yagiye icyo gisasu wapi. Give me his name. I'll bereza izina ry'uwo mupolisi cyangwa se uvuye bamwita John Alcott. Niwe uvuye muri Homeland ari kujya ku kibuga cy'indege bivuze ngo uyu bari kumwe n'umubeshyi. Sawa nimba witwa John Alcott ari kujya ku kibuga cy'indege kandi uyu bari kumwe mubwiye ko nawe yitwa John Alcott arebye abona afite na tatuwaje. John Alcott right now. That doesn't make any sense. What do you... Uyita kupa. John Alcott bari kumwe n'inde nimba woherejwe na Homeland ari ku kibuga cy'indege. Without a lead or a Leo present? Sarkowski got called away to ticketing. Sarkowski yamamagaye yarambwira ngo ari mu bindi by'amatike ngiye ninze hano. Sakuye mugenzi. Something's going on with you. Ariko musore menya hari ikibazo ufite uyu mutunga imbunda. I'm going to figure out. Kandi aza kumenya ikibazo ufite icyo ari cyo. Bari kubona uburyo ari kwitwara bidasanzwe. Abakeka kashe. Yishu umuntu nawe bashimusa umuntu bari kumukoresha ku itegeko nk'uko bari kumukoresha. Bose bari gukoreshwa banyita Ethan. No. Je banyita Mateo. Right now. We byo kwibwirana biraza kuza nyuma. Boarding times in a half an hour. Uwo murambo banzuke kuhisha. Yeah. You know, the world trying to make you feel like shit because you go a whole 5 minutes without checking your email. Kubera kumara iminota 5 utareba kuri email yawe, ubuzima bwawe bwose bushobora kwangirika urigeze areba kuri email amabwiriza. Urinde. John Alcott, okay? John Alcott mvuye muri Homeland Security. It's your play. Oya. Turinde kugwa lift ya. John Alcott tuvugana ari mu nzira aribwo ari kuva kuri Homeland aza mu kazi. None wewe urindi. You intercepted my call to DHS.
niwe watumye nahamagara muri DHS. Gone to your station for the last 72 hours. Twari turi gukurikirana ibyo mukora byose amasaha 72 tubumviriza. Wowe urinde se ugahita kandagira umuvuduko ugashyira kuri za 80. Urakora iki? Urandasa ndi kugendera ku muvuduko wa urenga 70. Imodoka yahita barenza umuhanda bose. Unagano barwanira pistoli. Ure film. Sasu mu muhanda. Ure film. Rwanira imbunda. Abagizi ba nabi bari ku rwego rwo hejuru bazamantu bari gukurura ibikorwa na polisi byose mu gihe kingana amasaha 72 kugira ngo bumve ibyo bahamagara bavuga nimba bakitse ibiri kuba ku kibuga cy'indege. Uri ku kibuga cy'indege ntabwo ari gukora wenyine, afite n'abandi bantu bashobora kwitirira inzego bahambaye bari gukorana nawe. Bano barwana imbunda mu modoka ira agitamo uyu agiye guhisha umurambo. It's automated, no one will be there. Tumujyana ahantu hatabara umuntu n'umwe. I asked for a raise. Are you alright? No. It's alright. Abera gato. Ping my phone. Send somebody ID about. Umva, ohereza abantu baze bagerageze bafate bamenye uriya murambo w'umuntu twari turi kumwe witaga Arcot ninde. Elena. Wese azana. Nahagarika imodoka mu muhanda. Ndi umupolisi nyene imodoka yawe kubw'impamvu z'umutekano w'igihugu. Umupolisi ababyemere kuba yaguhagarika ati nizi iyo modoka nkurikirana ibyaha. It's for you for Christmas. No. Jean mutwara imizigo. I gotta run this sorting first. Well, I could take it. Let's get you home. No, it's okay. I got it. Reka kano ngagutwaza oya. No problem. Oya wari boss wacu reka ngagutwaza oya ndabyikorera. Ha. Hano harimo umurambo wa boss wabo agomba kujya kuwuhisha. Mateo, open you up. Mateo uri kunyumva? I'm Eden. Mateo, I'm speaking just to you now, calm. Nimba uri kunyumva korora. I want you to listen. Ndagira ngo unyumve ariko we ntuvuge. Bari kuvuga. Okay, put him through. Mushyireho. Mateo, bamwumvisha umugabo. I'm okay. Ni njyewe bambwiye ngo uri gukora neza ntabwo bari buze kunyica. Komeza ukore neza ibyo bari kukubwira. Bashimusa umugabo wa Mateo. There's one more thing that you have. Bambwiye ngo hasigaje ikintu kimwe cyonyine cyo gukora ubundi bakandeka. Mateo ngo yambaye nawe akantu k'itumanaho mu matwi hari ibyo bari kumubwira uri atari kumva. Kopeka atari kumva. Mateo ngo hari ikintu cya nyuma bashaka akakora. Dore nguyu umugabo we bashimuse bakamureka. Ni umugabo we ufite umugabo mugenzi n'abatinganye. Akura imbunda kumbi bamutegetse kwica n'umupolisi. Yarunamye. Menye bategetse Mateo ngo mwice cyangwa twica umugabo wawe. Cya gikapu kirimo igisasu kiramanuka. Muri film. Bebe. Barayirwanira imbunda. Bamutegetse kwica uyu. Uyu arabumva. Bari kurwana. Bebe. Cya gikapu kigwa hakurya iriya kirimo igisasu. Manuka hano bitura hasi. Bebe. Bari muri bimwe bitwara ibikapu. Listen to me! If you keep firing! Yazana igikapu kimanuka hakurya iriya. Turashize.
kigikuraho imbunda kimurase umusore yicomeka hano iki nacyo kirakurikira umusore agwa hano reba filime ikibuga arakizi igikapu arakibona kirimo igisasa agomba kugicungira hafi kuko kiriya gikapu nicyo kiri buze kumara abantu uru ruvayo zano rebe yeah. Sasu yeah. Izi hano ndashikira isasu rita rimugarukira ndashicyuma isasu rimugarukira mu mutwe ndashicyuma rimugarukira ku mutwe direct yarashicyuma cyegereye uyu nawe bari kumukoresha kugira ngo batica umukunzi we nk'uko uyu nawe bari kumukoresha ngo batica umugore we umbabarire nta rwango rwari rurimo fata telefone y'uyu mugabo. We got here 2 hours early, just like... ahita hamagara uyu hamagara sheri we, sheri ntabwo ari kwitaba. Sir, this is a restricted area. kumbe ku kibuga ruhageze madana agarano baparika. Hey, you can't leave your car. ntabwo wasiga imodoka yawe hano. uyu umupolisi yamaze kumenya kuri ikibuga cy'indege harimo ibibazo. yaje hano umusore akureho cya gikapu. ni Nora siga message ntabwo nabasha kwitaba ari guhamagara sheri we amurabure sheri ntabwo ari kwitaba. umusore byano yibutse umuntu wabahaye uri kugenda agurisha album yitwa Run Up man. abakiriya muze kumva iyo album ni umuhanzi ukora ku kibuga cy'indege ariko album ze aba ari kuzikundisha abantu. Ethan hari sniper yaramubwiye ati ni Ethan hari sniper amubwira imodoka arimo ibintu byose arabimwandikiye byandikiye Run Up arabyumva. Mugizi wa nabi ari hano. iyi ni LAPD Los Angeles Police Department. kigabo cyaje bebe ari kugenda kurura areba ahantu telefone yabari yiri. Where's the security director? Ndashaka ushinzwe umutekano hano. I think he's in tickets. Sarkowski ndakeka yakurikiriye. Security tower and I need to talk to Ethan Cope. Nagira ngo hamagare ku munara ubabwire bahagarika indege zose ikindi uhita ucakira umusore bita Kopak. Checkpoint PSO. Sarkowski, do you copy? Sarkowski uri kunyumva yapfuye. Yeah, he's on the way to sorting. What the hell is he doing down there? The guy's Sarkowski ari hehe? All day. Shut this checkpoint down now. Umva itufunga imirongo yose uhamagara wo ku munara bahagarika indege zose na ndege yongera guhaguruka. Turashize. Magari indege zose zihagarare ku munara bazihagarike rero bakontorora indege. Ethan. Give me that cake. Bereza icyo gikapu. Ethan ariruka bamushyiramo. Sasu. Ethan atwara igikapu kirimo igisasu. Can you hear me? Looks like I nicked you. I hope you're all right. Give me the goddamn case or no. Bereza icyo gikapu nona. See. Sinshaka gukina imikino yo kwishanya nawe. Ethan, I don't want any more nonsense. Roll the case. Yoherereza icyo gikapu nona. Turore. Ethan arebye hano mu bikapu. Abonamo ikindi gisa n'ubundi nka kiriya abizana hano byombi. Done. Play it your way. Listen up. Urabizi? Kill the girl. Mwica sheri we. Sawa. Mwica sheri we ndambiwe imikino. Ko bica sheri we. Urayicyuma. Tegeko riratanzwe ngo bica sheri we. Nta mikino akeneye.
bano bagabo batanga isomo nta mikino bafite yo kubwikina aragikora mwice sheri we yageze hano habona igikapu gusa umusore yafashe ikindi gikapu byenda gusa arajijisha yarebye igikapu koko kiri hano ni iki fata igikapu cye nakitumanaho umusore yagasize hano agashaka kongera kumva amabwiriza yabo ikigabo gifata igikapu noheri nziza kumbe dore ahantu yitsimbye Vibrant short-term white van ready, Teddy. Ignore the police. yarambwiye ati jya kureba polisi ibyo yandikiye hano hari ibyihebe Oh, hell if I know. He's been acting all sus. ibindi byose umunsi wose nabonye yitwara mu buryo budasanzwe yivugana barebye hano ubona ikimodoka yanditseho Ready Teddy nicyo bari bababwiye yahindukiye abona iki kimodoka Eddie run up we twiruke tuve hano tugenda umuvuga abwiye ngo nahunge umwicanyi baramwohereje ngo ica umuntu kandi umwicanyi kwica umuntu ntabwo utinya no ku kibuga cy'indege hasi niho haba hari abapolisi ndamusigarana run up yigira indwanya musa ufite icyo kibazo mani run up avayo ni jyewe waririmbye uririmba ibiki bahise bamujomba run up akiri kuvuga ngo niyo ngo waririmbye bahise bamujomba ku kibuga cy'indege ku manywa y'ihangu nta mikino iri hano bicanyi bari seriye mu byo bari gukora kiriya kirakora icyano kirago cyakagobye kuba kiri aha berebye abano ni sasu hano habaye kurasana LAX Tower, we have an active threat. umva ituhamagara ku munara ubabwire ko hari ikibazo kiri kujya mbere I need you to shut down Terminal 7. ufunge Terminal 7 dufite ikibazo kiri kujya mbere muri kano kanya TSA and LAPD confirmed a live threat in terms umva TSA na LAPD bakonfirmye ko hari ikibazo hari ibyaha biri kubera hano ku kibuga cy'indege LAX and grounding 300 planes. ntabwo nahagarika indege zigera muri 300 kuri Noheri keretse Homeland Security aribo bampamagaye dore polisi igitaraganya isimena ku kibuga cy'indege baje biruka kumva ko ku kibuga cy'indege hari ikibazo igikapu ndakibonye ariko wari ugifite ndamubuze agiye kukijyanira igikapu ngo arakibuze nako arakibonye ariko wari kugitwara aramubuze ubwo nabo biramusaba akajya mu ndege umukobwa ari gucika agenda agana hari polisi ziba ziri hasi hejuru harindwa n'abasekirite muri filime umukobwa yakurikiwe cya cyicanyi cyamukurikiye umukobwa bagomba kumwica ubufasha yaje yirukanka asaba ubufasha katurore umwicanyi yamukurikiye umukobwa avuye ku kibuga cy'indege barashaka kuhamwicira buriya hari igihe ubuzi ko hari ahantu utekanye batakwicira umukobwa avayo katurore ari yasubiye inyuma bariyo bagonga muri filime cyicanyi kivayo umukobwa aza kwitsimba Don't move! LAPD! Hey! Move aho uri ni police. Are you Copac? No, wait. Rebe ita Copac, rebe. Zana buri muntu. I know this looks bad, but you have to let me go. I have to get to my... kureka nkavanwa ajya gutabara sheri wanjye. Uraza tujyane. They all about the nerve gas. Now where is it? He still has it. Listen. He's trying to stop Northwind 1850. All passengers. I don't know if there's a target. You been shot? I've been trying to stop them. They threatened my girlfriend. Bagerageje kuhagarika bambwira ko bashaka kurasa sheri wanjye bamwambitse ipinga arakubita. Bunda yinaga hakurikira. She's getting on Northwind 1850. Umbabarire ngiye Northwind 180-150. Black hat, black case with a red. Turi guhiga ni umugabo w'umuzungu wambaye ingofero y'umukara uhetse agakapu byose arabivuga ufite igikapu cy'umukara kiri akantu k'umutuku byose yarimubwiye uwo bari guhiga uwo ari uko ameze. Tacaho. Where's Nora? Nora ari hehe? Yagiye hasi.
Nora ari hehe? Get out of the way! Va mu nzira. Byakomeye ku kibuga. Mwicanyi yaje. Baby. Just hano abona police. Baby. Yewe na sheri we. Mwicanyi avayo. Yitangiye sheri we. Yitangiye sheri we. Nete ziragwa. Mwicanyi yikubise hasi. Barinda umwishe. Kumbe ni wa mugabo bari bashimuse. You okay? Ese neza. Ni utabaye. You're Jesse? Niwe bita Jesse. My husband. Umugabo wanjye. Theo Flores. Mateo Flores sasa batinganye ari babiri barashyingiranwe. Buri umwe yita umugabo w'umugabo we nta numwe wita umwe ngo ni umugore undi ni umugabo. Bose bavuga ko umugabo wanjye n'undi atinga umugabo wanjye. You did everything you could to save you. Yakoze ibishoboka byose ngo gutabara Matayo. Fine. Bari bavuze ngo aramera neza. They let him fly back from DC tomorrow. Yagombaga kuguruka ava muri Washington DC. He's not supposed to be in New York? Ntabwo indege yarimo yagombaga kujya New York. 2 tickets. Bari bamuhaye amatike abiri. Imwe yo kujijisha ko agiye New York ariko ubundi agiye Washington DC. Uriya musore bivuze ngo amakuru yose yaba yahaye polisi si nayo cyangwa se afite. Bivuze ngo itike bari bamuhaye n'ebyiri. Indege igomba kumujyana Washington DC. Burya indege ntabwo yari igiye. That are handed out every year to spectacularly profitable private contractors. Private contractors bakagombye kuba binjiza amamiliyari menshi cyane kandi isi yose ikagira umutekano. Reba ninde uri kuri televiziyo ni wa mugore. Umugore kuri televiziyo uri kuvuganira ibigo byigenga. Uyu yatwaye igikapu cye amusigira ikindi. Hari umugore kuri televiziyo umeze ngo nk'uri kuburanira demokarasi ndetse avuganira bano bashinzwe umutekano ariko bigenga. Umugabo bamuhaye wa mutaka bya bindi bita umutaka umuntu asimbukiramo ari mu ndege. Coming into Terminal 7 is rerouted to Burbank or Long Beach. But I have 60,000 passengers. Mfite abagenzi bagera ku 60,000 ku kibuga cy'indege. Okay. Kandi bose bagomba gukomeza akazi. I'll let you know when we find. Sawa. Hush. Good timing. This just got super weird. Bino bintu ntabwo bisanzwe. Try me today. Bwira. Try. Reka gerageza kubwira. Former intelligence. Uriya wa fake. Not that I can find. Yahoze ari maneko wa mugabo upfiriye mu modoka. Protected circumstance. Baje kumwirukana. That's for defense contractors. Atangira gukorera ba bantu bakorera abashinzwe umutekano bigenga nka ba mercenaries bya bigo byigenga ariko bishinzwe umutekano. They tapped in. Even painted the suspect. Kopak, the guy who called us? You trust him? Keep looking for possible targets. Start with flight 1850. Uhere kuri flight 1850. Everybody with a flight today. Anybody? Ndetse buri muntu wese uri muri iyo ndege mu mubwire ni muntu ki. Rebe bareba abantu bose bagiye kwinjira muri iyo ndege ku kibye bishobora kuba bishaka kuyituritsa abo bantu bayirimo ni bande. Black case with red. Ubwo bamushaka umugabo w'umuzungu wambaye ingofero y'umukara ufite igikapu cy'umukara kiri akantu k'umutuku. Kumbe bagiye gushakira mu ndege zigiye muri New York. Bano bigiriye Washington DC. Kumbe abo bari kwinjira mu ndege harimo wa mugore twabonaga kuri televiziyo avuga amafaranga menshi amamiliyari n'amamiliyari avuganira mbega ano mu bino bigo byigenga ariko bishinzwe ibyerekeranye n'umutekano ubusanga bicuruza ba mercenaries abasekirite boherezwa ku rugamba. Nibwo nari igisora rububu mani ngera napa ariko abanyeshuri b'abahanzi napa yagiye yitotoma. Nora praised the airport operation. Yerekana ibyangombwa bye azana na sheri. Uyaza kubika igikapu cye kirimo uburozi hano gishyizemo biranga. Well, if the bag is scanned, I can find it anywhere. Nimba igikapu cye bagisikaninze twakibona ahantu hose. Sir, I'm afraid that's too big to scan. Icyo gikapu ni kinini Carmen avayo. Icyo gikapu ni kinini ntabwo cyakwirwamo. Oh, we'll see, it's already been flagged. Kandi bari banabishyizeho ikimenyetso ko kigomba kujya hasi. Take it to cargo myself. Icyo turakijyana rero mu mizigo kiri flagged. Out of it now? Wakimanga kijyana nonaha igikapu cyari guturikira mu bagenzi bagiye kukijyana inyuma mu bikapu. Thank you. Agiye Carmen. 5526 5 2 2 6 8 035. Rebe. Zan. Dore igikapu ngo kirinje n'ubundi kiri mu ndege.
I got it. It's on Transglobal 0610. igikapu bakigisikanuye yahise akibona kiri mu ndege Washington. No, wait. buretse We stopped the flight. nuhamagara ku muntu aranga icyo gikapu bagihagarike n'ubundi kiraturikana abantu bose bari ku kibuga cy'indege uriya mugizi ubona barahita kirekura gituritse abantu bose. I know what to do. zicyo gukora reka indege bayireka igende igenze icyo gukora kugira ngo bahagarike umugizi ubona bigi. To let that plane take off. we hamagara polisi n'abashinzwe umutekano kiriya gikapu bakireke kigende kigenze icyo gukora umusore yahise avayo kuko kiriya gikapu baramutse bashyizemo akavuyo polisi ngo igifate ngo indege ntizigende uriya mugizi ubona yagiturikiriza ku kibuga cy'indege hagapfa abantu benshi kurushaho uriya musore ngo icyo gukora bareka indege igende. Precious scrap that need to testify. Anything? Maybe. Found someone traveling with a small security detail but in a different terminal. Name is Grace. yaje yise ngo Grace Suarez. Wait, hang on. That's Grace Turner. ariko ni Grace Turner. Her office. niko Grace Woman. Her maiden name. That's why she was yateze flagged. indege yise irindi zina amenye ariwe bashaka kwica. Merry Christmas and welcome aboard Transglobal Air Flight 0. umugore niwe bashaka kwica ariko n'abandi bakabigenderamo kuko uyu mugore ngo ameze nk'uri guharanira demokarasi ari kurwanira demokarasi. Huge spend for threatened democracies around the globe. uyu mugore ngo ameze nk'aho abona demokarasi yo ku isi hirya no hino iri kwangirika ku buryo yumva ko biriya bigo byigenga Kopek said these guys are byagobye ko byinjiza agera kuri miliyari $200 It's a setup. ni agatego. Plane full of people barashaka kwica abantu buzuye indege killed by Russian nerve toxin. bize kuvuga ngo uriya mugore yapfuye yishwe n'uburozi bw'abarusiya. Russians for killing the one who stood up to them. bikeke ko ari abarusiya bamwishe kandi atari bari abanyamerika. Private contractors get more than they ever dreamed. bivuze ngo uriya mugore naramuka apfuye yaburanaga ko private biriya bigo byigenga ariko by'abashinzwe umutekano byinjizaga ngo agera kuri miliyoni $200. naramuka apfuye baravuga ati ibyo yarwaniriraga usanga noneho izo miliyoni zirenga $200 z'amadolari zigiye miliyari zigiye kwiyongera kurusha ntabwo ari miliyoni miliyari barahita babona nyinshi kurusha bivuze ngo bagiye kwemera ubaburanira bamwice bavuga ati uwababuraniraga yapfuye kandi nabo bamwiciye kugira ngo amafaranga batekerezaga ko yaburanaga ngo bazajye babona biriya bigo byigenga bishinzwe umutekano bigiye kuba inshuro nyinshi cyane barashaka kwica uriya mugore nuko waba urwanira uburenganzira bw'abantu abo bantu akaba aribo bakwiyicira kugira ngo noneho bigaragare ko bakomeje kubarwanya kugira ngo inyungu zanyu zihute kurushaho icyo bashaka gukora. Where's Transglobal 610 now? Taxiing to the runway, preparing for departure. You need to stop. indege yiteguye kugenda iyo ndege yihagarike. Is this your guy? It's a delicate situation. We can't do anything to spook anybody on board. Tell them it's a mechanical issue. A delay. Why? iyo ndege ntabwo dushaka ihagarara we yikerereze gusa ubabwire ko habayemo akabazo tekinike. iyo ndege 6:10 yihagarika urinde Easy Northman up. Nola Paris hora muri one of operations. Ethan Kopek? Dishirwa Ethan Kopek. In that plane. iriya ndege mwihagarika. 10 on the line. Tell them to hold on. buretse Transglobal 610, you are not yet cleared for takeoff. indege 6:10 barabwiye ngo ntabwo muri tayari kuba mwahagarara nako mwagenda mwe muhagaze. Trying to stay out of it. We got a train killer on board with a bomb. dufite umwicanyi ufite igisasu. Anyone coming, he will set it. uriya mugizi wa nabi namenya ko indege muyihagaritse akiyibona cyangwa muri kuza musatira indege arayituritsa mu gihe sheri wanjye yajya muri iyo ndege agategurura igisasu zikugitegurura. So you expect me to risk a plane full of indege yuzuye abantu nshyire mu kangaratete ubuzima bwabo kubera sheri wawe ngaze gutegura igisasu mu kirere nagerayo. Before he can do it again. yagiteguriye bwa mbere yakongera akabisubiramo. We have 610 holding. What am I doing here? indege 6:10 muhagaze. umusore avayo indege bayihagaritse aracyamenye niba bayihagarika cyangwa se bayireka ikagenda. The only way. nibwo buryo bwonyine buhari aho kugira ngo igisasu umwicanyi gitegurire ku kibuga cy'indege kimara abantu bose mwari kuriya musore akagerageza kugitegurira mu kirere. umusore ahita akinga urugi uyarebye hariya abona umuryango ariko wari ufunguye cyangwa urafunze. Detective dukora iki? ku munara mureke 0:10 igende koko yego muyireke igende. hano ni ugufata risi ukavuga ataho kugira ngo abantu 10,000 bapfire ku kibuga cy'indege reka basi 250 bapfire mu kirere harimo n'umuntu uri buze kugerageza kubatabara. umusore yinjiye aho babika imizigo. umwicanyi ari hano igisasa gishyira muri standby mode kibe kiritaye akanya kari ko kose bari mu kirere araza kugituritsa we afite umutaka ari buze kumanukira. Rebe
indege yarahagurutse itwaye igisasu ariko mu mizigo n'ubundi aho kiri harimo umuntu ushinzwe kuza kugitegura. Sinzi. Indege ifata ikirere, ibikapu bitangira kwivanga kandi itangira gushaka igikapu arakizi. Igikapu arakizi. Igikapu arakibona. Aza kugishyira hano agitegurure. Kiri kuri standby mode. Aza gukaraga uburyo yagiteguriye kararabizi. Uyu mugabo yiteguye gutegurura igisasu ubundi agafata umutaka w'indege agasimbuka. Arebye igisasu kigiye muri mode ya manual kandi nikikwereka ko muri icyo gihe abasha kugitegurura utabasha kugituritsa unakoresheje telefone. Bivuze ngo uyu mugabo guturitsa igisasu ntabwo ari bukoreshe telefone, birasaba ko agenda akagikanda akagituritsa. Yahise ava yajye kureba mu mizigo icyo gisasu agitegurure. Sore ari kurwana nacyo. Nyiri igisasu aje kureba igisasu cy'uko bigenze kuba atakiye kugikontorora kuri telefone bigenze bite. Sore igisasu ari kugitegura yihuse cyane kuko yabonye uko bagitegurura. Yahoze asaba kujya mu gipolisi barabimwangiza ari zo nzozi ze. Kugeza uwo nabi yasha. Ahita ashyiraho akarido. Aza gufungura rudo, namwe mujye mureba. Uyu yumva uri kuza. Umusore amaze gutegurira igisasu ahita acaho ajya kwitsimba hano katururi. Ethan, You stopped being funny the last time I shot you. Nice touch switching out the bags. Put that down and step away from me. Shyira hasi. If I let you set this thing off, you might as well shoot me again. Okay. Sasu. Moving in cargo hold, checking. Umva habika ibikapu hari icyo tuhumvisha. Ujye kureba ibyo ari byo. Yeah, it's over, pal. It was over the minute I met you. You don't know. Byarangiye reka tujyura byari byarangiye ntabwo nzi. We have two armed individuals aboard. Hari abagabo babiri bafite imbunda. Emergency. Tugiye kwita dukata indege yitaraganya tubabonye bari ahabikwa imizigo. Uyu ni kapiteni uvuga. Ubwo umutekano wanyu usubiye LAX. Stop all you want. Gutegura abantu uko tugiye gusubira guparika. Indege babonye abantu bafite imbunda bahise bakata indege. Babonye kuri kamera. All I have to do ntabwo urashaka kongera gukora umusore yashyinguye hano. is nothing. Icyo nashaka gukora ni ukutagira icyo ukora gusa. Byari bikugoye. Rebe uyarebye abona igikapu kiba gishyize muri firigo. Ni uru rumeze nk'urufirigo. You think bombs spoil? Ndakeka bombe yakwangirika igiye se muri firigo. Still want to know when I fucked that polygraph? Ndashaka kumenya impamvu nabeshya imashini. Gonna be busy setting up my parrot. Ya polygraph. Reka nitegure kuza gusimbukira mu mutaka. They asked if I ever saw a crime that you didn't report. Barambajije ngo ese hari icyaha wigeze ubona? Dad, right? Wakiripotinga ubwo cyari papa wawe wahishiriye. Bucks from the till. Papa wawe yahoze ashinzwe umutekano buriya niwe wahishiriye yibye amafaranga. Protect them. Uri kumureba wanga kubivuga. Yeah. Yego nanjye nahishiriye papa wanjye. Hit him and then they threw you out and you've been like him ever since, right? Guhera icyo gihe ntabwo wongeye gukunda papa wawe kuva wamuhishira yibye ukamuhishira. A waste. Uri umuhombyi warangiritse uranasinzire nuza hisi igeze. Birebye hano. Igisasa arakibura kimwe. Dore ngiki. I guess I woke up. Uvuga ko tsizira ariko nakangutse ahita kimunagira ahita amufungirana muri firigo na cyayi sasa arakimenye. Kirimo bwa bumara nibwo umwuka wari kuzamuka ukamara abantu bose. Ufungiranye n'igisasu cye. Ngo n'umwuka umeka wagera mu mubiri ukahita ushwanyaguza ingingo ziri mu mubiri wawe zose imbikika imitima bigashwanyagurika. Amaraso agatangira gusohoka aciye hari umwenge hose. Sorry mpamvu banze kanje mu gipolisi ngo yarabeshye. Baramaje ati se hari icyaha wigeze ubona ntiwakiripotinga uragishira. Mashini yese igaragaza kabeshye. Kuko icyo gihe ngo yishiraga papa we kuko yigeze kubona papa ari kwiba amafaranga ntiyamurega. Ibyo byatumye atajya mu gipolisi. Umugabo yapfuye mu masegonda make. Refilme. Indege bahise bayigarura ku kibuga cy'indege gitaraganya kuko bari babonyemo abantu bafite imbunda. Ko bashaka kwicara kwinjiriza amafaranga menshi. Bashaka kumwica.
ntuva aho uri rebe Don't shoot, I'm not the guy. I'm not the guy. Let him go. Let him go. rebe Where's Novichok? Novichok ari hehe In the fridge. In the gas? ari mu gifirigo In the fridge. igisasu bari kumwe Novichok uri cya gisasu ati n'uwari ugifite nawe bari kumwe muri firigo abagenzi bose mubasoreye uyu mumushakira abaganga umusore aratabaye sheri yaje kumureba Ethan sheri atabaye abantu bose ikibi cyashaka kwica indege yuzuye abantu 250 meze neza nari mbizi kuri bubikore niyo wabushije abantu nabwira ati mureke sheri wanjye atabana abantu bari mu ndege mwihagarika indege wa muyobozi yisavuye ni Congress woman ndagukunda ndagukunda atorore Yeah, I'm sorry I hit you. bare nagukubise kare wa musore we uburyo utekerezamo ibintu biri ku rwego rwo hejuru uzamamagara nibamara kukuvura uzamagara uburyo utekereza mutoye gutekereza nk'abapolisi umupolisi urya atekereza ashobora kubona ikibazo akaba yahita abasha kugikemura cyangwa se gushaka igisubizo cyacyo atuzamamagare wereka ikintu twikorera niko umugore yamubwiye umupolisi kazi ukomeye cyane afande uzamagara uburyo utekerezamo birarenze wereka utuntu twikorera barakwereka nyuma y'iminsi myinshi umwaka waragiye urirenga bigera ku yindi noheri y'undi mwaka utaha kuri noheri y'umwaka utaha barakwereka hashize umwaka birabibaye umusore yaje kubyara dore akana ni gakuru yaje kubyara akana nawe uyu munsi nawe ntiyakoze yazanye akana bagiye muri vakansi nawe ari guca ku kibuga cy'indege yaramurebye musa turagufana hano wakoze ibigwi yana natabikora Hey, kumba ari kumwe n'umugore we. Bose tugiye muri Tahiti cyane. Bagiye Tahiti ni kuri Noheri. So maybe we can do this on the Kumbe na mugenzi we yaraje kumenya ukuri wa undi yateze inzoga ko yari ari gutabara ikibuga cy'indege kuko nawe bajyanye muri vacances. Hey. We. Just doing her job. Umukobwa ari gukora akazi ke musarana. Ubwira nawe. Noheri nziza aratabikumenyera. Hari abagenzi bafite bafunze umutwe yumva ko kuba yishyuye agomba gutuka bari kumuha serivisi. Buretse bagiye gushyiramo akantu ngo bagasake. Umusore yaje kuba umupolisi. Byarangiye bamujyanye mu gipolisi kakazi yarotaga. Yavuye ku busekirite asigaye ari umupolisi ndetse utikoraho. Katorore izindi episode ni mukanya cyasuri. Izindi episode cyangwa izindi filime n'ibindi bya episode. Naho mukanya ndaje tureba izindi filime. They asked if I ever saw a crime that you didn't report. Barabashe gasari cyawe wigeze ubona. Dad, right? Wakiri reporting ubwo cyari papa wawe wahishiriye. Bucks from the till. Papa wawe washinzwe umutekano buriya niwe wahishiriye yibye amafaranga. Protect them. Uri kumureba wanga kubivuga. Yego nanjye nahishiriye papa wanjye. Hit him and then they threw you out and you've been like him ever since, right? Wera icyo gihe ntabwo ugiye gukunda papa wawe kuva wamuhishira yibye ukamuhishira. A waste. Uri umuhombyi warangiritse uranasinzire nuza hisigeze. Birebye hano. Igisasa arakibura kimwe. Dore ngiki. I guess I woke up. Uvuga ko tsizira ariko nakangutse ahita kimunagira ahita amufungirana muri firigo na cyayi gisasa arakimenye.